Oi, kaule kaua! He whai ama whai! Hoa te lumaga I maguia! A whaia sa ili se la asanga whau moe, a waloa te no whai. O le OCA e au tauina ai o e imtata e sese. Maua visenga whau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei awanoa e anga wa aitanga tano whamau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le ovar selau ono lua lua valo fitu tasi. Ovar selau ono lua lua valo fitu tasi. Taraflava o David Tua le nei, o lo e whaafunga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima I watolu a mo, Samoa I amanuia le nei aso. There's plenty of fish in the sea. There's plenty of trees in the wood. There are also plenty of birds flying in the sky. There are also pretty girls, but the only one I love, and that's the one I love in the door.
Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitua so le vai aso. te ta oto ma o moe file mo a wā oe leli i e na oe lama wa o nofo ai ma le file mo. I au tau loa wa whailonga ina e leli i tangata mi o atua mo ia e whaafafonga mai leli i la o mala watu ia te ia. I nā whaitaulanga ia i taulanga te tau mai o tau whalangolango i leli. Mātua lausu mara loto fia nei Taeao lo mātua tua. Se ia langa ina o lava vi inga mātua pese fia. Whaamanuina whaanei o e tupu a wa o lele foi ua whaaifo mai na ngi manu o nei Taeao e ala le ola faua e au mai. Mātua pese whaafutai e le nei Taeao lo mātua tua mātua tautau lau sili ese. A wā le ai lava se poto le isia ta mai le stangata i le nei fonga i le ele ma nei la langi ato ai mawhai o na whalau te leina o le mātu wola i se anga po se aso e tasi wana o lava. Mātu ifo i ulumara nei Taeao mātu whape atu e pa ia lava oe le atua ma Malu. Le atua ma mana o le atua sili ese o le atua ifo uma i ai o mena e whaia. O le atua oe soifua mai lava vavau e o le whaavavau. O le atua oe la eile vi ingon wa malu o le atua oe. Puru le mātango fie. Ta mā whaaftai lau mea lofa lo le fau mātu maua nei Taeao. Whaaftai lo lofa o le fau o mamoni ma te mai le fau launga le tunu i le nei Taeao sing-singi. E whaapopo nei aso fau lo lātu si fua mara mātu nei ola ua mātu au liai. I le nei as tofi wono i aso le masina mati o le mātu fōlaunga o le nei tu sanga. Ia, o le mātu malanga o le nei aso faulo mātu tua, wana oe lava mātu te manu ai, wana oe foi mātu te manu i ai. Tu nātu au ta mā whamone, tau te mai, e le fōlaunga a whai nei. Ia, manu ia whaiwala a whiangai ma le tino, e le nei aso fau ai a mai. Manu ia o ngana e mātu whanau i a malu tia la tau le paolo o le wolofa, whamaria fo i whaivolo whiangai malim tamatai whaiaonga. O inana i mātou whanau. Mātou talo mo latu no pele i Samoa, le so le whanausu, o pale mene le malo Samoa. Mātou talo ia tautai i le file mua oelo mātou tua. Ma ia whaia whaadia la wamia tonu. Manu ia i te tai o le tunu mo a Taeao. Manu ia na i mātou ainga, mana i mātou tangata uma le ngata i Samoa whapena fo i le lalaman papa awai. Iso se tafora nei. Ke lope whaamunia fo nei atunu o New Zealand, o lo mātu nofo mamawai.
whapena tunu umal nei lano langi maruiele tu maru mo panga ma tapo inga na yo matua tu asin sino la tunu i malu mo to malaura nei yaso ba o pera la tu se fu laura le tino se sili nganga e hale lo fatasi mai me umal an farmatu fair nei so fo we mai lo tua fair lava ina ia foi vi inga ia o e family mai tama family mole ile tua ala radio Samoa nei yaso atoa wa matu wole matu wala au ineme malava e ala ile sua famana malo Yesu Keriso lo matu ri matu faola amene. Mātou tamae whaafetai o le vi ingo le tua langina la whapese le kanesia whaapuruputonga Yesu i Samoa le whianga o a pia le tautua mo Orwedi Samoa Sifalima i watoru a mo o tātonu le tu lai ono. Good morning. In this update, the Reserve Bank chairman says Adrian Orr feels it's the right time to resign. That's despite his exit announced yesterday, coming not even halfway through his second 5-year tenure as Reserve Bank governor. Chairman Neil Quigley admits the bank's working through policy and funding issues with the government, but says there wasn't any particular issue that prompted Orr's departure. He says the role comes with relentless criticism, but Orr's satisfied with what he's done. Adrian
Adrian feels that he's done the job and he has inflation back within the target range and feels positive about that. US President Donald Trump's tariff moves are expected to pay havoc with KiwiSaver accounts. He's imposed levies on Canada, China and Mexico. Pi Fund's Chief Investment Officer Mike Taylor says people need to take a long-term view because over time economies generally grow. Drought conditions are making their way down the west of the lower North Island, creating headaches for farmers. Drought was officially declared in Taranaki last week. Federated Farmers Taranaki spokesman Leadham Gibbs says farmers are staying tough. For the most part, are actually quite upbeat, keeping in a pretty good headspace, but it is really stressful. It's an extra job to have to worry about. A major change in tropical cyclone Alfred, which is heading towards the Queensland coast. The system, which is around 300 kilometres east of Brisbane, was expected to make landfall today, but forecasters say the system has slowed significantly, with the impact expected to be felt tomorrow and into Saturday. And fire and emergency crews have spent the night battling a blaze at a recycling plant in Auckland's Papakura. The fire started around 4:30 yesterday afternoon and was contained by 7:30, but not completely extinguished. I'm Kay Gregory, and that's news. In sport, New Zealand are on the cusp of reaching their third Champions Trophy cricket final. They've posted 362 for 6 against South Africa in Lahore, with Rachin Ravindra and Kane Williamson making centuries as part of a second wicket stand of 164. Their opponents are 274 for 9 in the 48th over. Captain Mitchell Santner's returned figures of 3 for 43 from his allotment. Golfer Tiger Woods is expected to miss next week's Players' Championship. The 49-year-old cited the death of his mother last month and his commitments with the PGA Tour Policy Board as reasons behind a reluctance to practice. And Coldplay frontman Chris Martin and the band's manager Phil Harvey will be involved in helping football governing body FIFA to plan the lineup for the first World Cup final halftime show next year. That's sport. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitua so le vai aso. Mo nei Taeao no whaawhelo i mo whaatalo whao te whaatu ni mawhoi le matele lava male mi ngā o te tauwai sa mono o te rupele le pa ia man mamalo no whaafonga ma lo lava le sui fua maruia le tunu whaamalo whoi le tunu ia le wholau ua tātou maua le manuia mai le tua nei Taeao wa o lele ua maboni mai lau tūsi fua ma le mātou malosi ia ma tātou au riai o le nei aso o le aso fau o le aso whai le tua tātou te ori ma tātou fia iai but matia le angare lei o le tātou matai sili le langi lo na lofa whapopo le nei aso lau tūsi fua ma le mātou malosi ia ua maboni mai fwoi ma lau tūsi fua ma le mātou wala ia o tātou wheloi e fwoi manu ai lo mala nei Taeao tātou avela i revi inga ia te ia ma le tātou te talo ta iala le tātou tua le tātou wholau nei aso ia ma tātou wholau le laulo na lofa o tātou il nei astofi wono ia aso mati o le tātou wholau kore rua whelua se furu ma lima usmai lofa a whonga le porkala me maro le Taeao o Radio Samoa se whalima ewa tōru a mo na tāsha mai lua so swari mai engineer on Facebook ma le YouTube o Radio Samoa Sarah tasi patea ma le whianga pesta au jelo sio ma tō ona nei tawai meni tautu aina o se pa ele tula iwa i le Taeao nei maro se fua maro su le Taeao tash Famalo fo le soifua malalangi mambana lo sunga la otavai vi ele tua au le foi fatfiti nei vai yaso sa mola tunu pele malo le soifua manui le nei foi Taeao o le pe kau maru ru ia le kai au ori ia sa ole le tavai ia maua marga ka le ukia foi ngol pusa isa sot ko vave mai foi anka ki lungol fa maru ru pusa isa le kai sot ia le nei ka ko maru ru ia fa penal le Taeao fo te mo sem fa maru sia bo tanto. He who conquers himself is the mightiest warrior. O lena te a ea, lona lava olo ma manu malo I ate ia lava, o ia lava lea o se tangata toa malosi. Manu ia tele le nei asa Samoa.
Samoa tula mai le whangatongo CCJS Youth Choir i le tutua mo e reira Samoa sfalima i matola mo se furu tele tula e ono nei minute ia ona whangasolo fwere o tāna musika sui whai whiloi o nei fwoi tai a fausi e whawhi fia le tanu ia whaamalosi au i le atanu i le lausu juta mga ruenga whaamalosi o le wala fwoi kako whatawhita nei vai aso toi kwata fitu i le tai o nei bai au ngingaro ia ki oi tāna pokalame a reto o le olo tātu maru o tai au whale ngangara da mai le sunga pasta la file kopa today in history data baba ipani mena tupula sono mati ile telo to sanga baba nei taina ile fitu le tau nei fa pongo telefone ngar pro tani pe tala fitu tara poklame matana nei tai au atoli poti amatama no wala wala. Atamari to all our drivers, Famalo, lava losule nei Taeao, nisi foi wutoi foi atu aingo manava, ya malo lava tawata, yo lungol tato awala nei taimi, o le na o lo o matua, toa fia ma liele awala tele, o lo o saunga le mumea uma, ele o yai lava si fala velave tau taavale le nei taimi, yo le na foi fato amatal Taeao, le na ngao le le ya tato wala tsele, ya tau lava o le avata avale tau tua na foi, le sawa o lo vai le nei Taeao, nei tau manuia fo ia whai ngā malanga. Malu le Taeao Radio Samoa, fultasi minute te aile tulai ono. Malo soifua, o le si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo, se kia Radio Samoa. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Pai ngā mata talo le tau nei tai au tama ki makaurau au ki lani no whaka whasalaunga a le Radio Samoa se fulu ma le luolo I le maru lua le eringi mai ngona kai au e sawa kauma ingi na kiki al tai au le nei. Wingo le tau whama wina mo au ki lani le so se sulu mātingo fia le nā telo vaengo au ki lani. Nangi maria ma le savili mai saute. Lua se fun mal tasi al monu na ma fana mo tatou le so se fun mal tasi lona ma wala lo tai pe au lio le aso sul mata ngo file la fo il telo baingo au kilani lo se fun lua mo ru ma fana le mo tatou le so tai au o le baingo yon tuantu au alang le leila sto na imala sa fa ro lang le leila so fu ma so lulu o le yaso o luma na yatu Whama mongo tūna mai la mai tau I le nei teimi o le Taeao tala le tau Radio Samoa au nātua whaalolonga a le Pacific Finance. Ua loa le tautua le Pacific Finance I no ngā tupe mo so se wha moe maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe bala au le oval se lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna no ngā tupe I le bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhe tala. E lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasile tu lai fatali e se tali e ai inga fabitoa pala au lo le Pacific Finance Limited ile over salau fitu fafa lua fitu over salau fitu fafa lua fitu Sa follow malatolo le watale tulai ono RSA se mai talapafi fianga Radio Samoa nei Taeao Malu le tunu anga tuta mangaruanga o Taeao malo la barus malo fa malo losi mania fai nei aso pesele boy
Samoa o ande o imoa o le toa ua lepa e ua o tia I sema o sia mea ula a ufa amo imo e tō whātui tōni e ole a o oti o e tō whā o e la tia ole a mawai le tā ua so e lili ulo ma pau pau sa ili se tasi tawa mafau a ole a se ulo uba ai anga ile au e ainga ile tai male malilo I mata e tangi olo uanganga I le tumalo ambe I le palapala ma amanga lo ita o se tangata I le anga o e topa o e la ole amma vai leta ua so elili ulo ma pau pau sa ili se tasi e taua pau ole a se ulo ua ai anga I le au ainga a ole nei ua e si sole nai au whainga le pinga ngā loi o le atua le oe o se topinga se mea lava a whainga ta ole whaiawa e moe le poronga o le loto ala I le tinga Io o I le vale a pulo le sua vai vai so vai ai ale ai e ua laula o le mativa O te mana tua I nā whaato ano no Ka o alua e tarusu e oni whai mani popo E tau mawhai ai o se sua vai E talo ai o lo umusu I lau tamapuna ne I pia ai Se mea lava a whainga ta ole whaiawa E moe le poronga o le loto ala I le tinga E o I le vame a pulo le sua vai vai so whaiva ai ale ai E ua laula o le mativa
Mangaya. Malu dual kaya IVA channel le hall kaya. Se full wal mala follow channel July on pakala be malu time radio Samoa for lima I patolo amo lungal time to Facebook mali YouTube radio Samoa. Malo of the tele let no le fat smile time pakala le for time folk malo le sui fu of tail fat smile fat tail fat good morning mai. Malo lava fat tail to tele time pa anga wa fer mal le for time folk. O tele na ma wa amatel Taeao alanga leute lope wa delay like kikit ko ngu ole fale cyclone alpha lentata noi o nei sa fa pe to no to Queensland a pe to fa no report ni Taeao o kau wai like kikit ko ngu ole fa o pe Taeao le ke lo la o le mano si le fa but ole na ma wa report na fi ko ke ringi singa fa nga na ba fo le ya sa pe o fa la ko fa ko ngam ta pe na le tu la ngo ile tapen penanga foi mo le fane o Queensland ia o tulanga le nasa ia fo ile tapenanga lava tanga tala to ia mo le so na nafi ai mai se fo ila o ila to fo o e fe mala ngai ia ila to ia fai malanga to New Zealand anga ia to Australia ona e ia fo se tasi o konseti sa fa pe ona sa ta una fa ta una wina ma sa fo ina e ia ila nai tanga ta fo I malanga to New Zealand pe o ia mai ta watu Ryan Allen ia o ina ua whaalongo ina fo I tala o lea wha matulanga uma. Ia lea ia seisi me tauna whai o le koe wha vave anga koe fo I mai. Ia tausisi alawa fo le saunga le muso e mai ta watula iai. Ia o nai tangata fo I o anga ia tui nei New Zealand. Lea na toe vave fo ina toe ia wha pupu fia ka whao. Mal fia maka kong seki. Ai wha mua le saunga le mu. Atawai. Sa le tala no anga events ia sa tauna whailunga Queensland lea. Masala weekend nei. Ea fia mal telo talonga. Telo talonga le Dolphins ma le lapiki. Le tu e whailunga e Queensland. O leo si fi lalo le malao lapiki ona o le o polenga fo lele. Ina nei a fia la tu uma ia ma leo ngisi o makamakai. Ia ona o fa jenga le fa na ia le ngata lea o nis fo talonga Australian football mai si vanga uma. Ia pe fola na I konsetilen tau. Tulanga manalo a fiai o lo titilo a nisi update la tamail tulanga o ile fa cyclone Alfred le ole o fiai e Queensland ala fa na batu wa fa mai le no a tulanga na delay la titil time o nei le sa fa pe na mano selang ile fa ya le o delay la kalosia ya kuai ya maru lo anu sisime anu ngo ole ngo fo ngis ioi a fedeki cyclone a feleki anu ngo ole ngis ngo fo fa mo ya mantuan fo na to tano initial malo le tino la lampa pa o ye vaenga ya talo ina sa ngore mo to ao tata matai ya fa ngai fo ma na fo vaenga o fa o no fa ti ai o to le o le vaenga fa te ia tono New Zealand na fil fa ma vaenga ale ko bana o le Reserve Bank in New Zealand Adrian o te lo ese uma finangalo economists po la to ia malama le lei il tulango itama o ainga o New Zealand ele tulango il fa mavaenga pay out te loa halfway through lesian na limit of sanga len fa popo le fa mavae ai fo fono tele lava sa tono fai nei ale fa mavae ngafi so o vaenga na fa te fo New Zealand la to ele ye ni tulanga fo I wa mauti noa ma mauti tu wa fa alia fo ele Reserve Bank Governor le o Adrian o le wa fa mavae mai le no fo le time le nei ai na paulava le o fa ilo ina fo inisio minister maulato pati a foi ia le au nanga e mai se lava foi o le taimi tonu o lo fea ngai le lalo langi ma le inflation ai mai se foi tato I nei New Zealand ia ai o le sa mai tawina sa le lava ona fa tautaia ia ma faia tiu te foi ia o le susunga ia Adrian e pei ona ia I lana no fo inga sa ia so o le ala ua fa amava ia tato tuli mata ia po ai foi la se tasi foi ia o le atu la mai e fa awa wina ia wa tato tala no le Reserve Bank ma le ituol te mau ainga ma le inflation ele nei vai tau ele o se ngaluenga fai ngofie mai tau ina fo inisio saunoanga Adrian Saisa ua fa apea o le mele o le inflation o le ngalulue ma tilo ele lalolangi ele o se ngaluenga e fai ngofie ia ai fa aftai o le lava e ui aina o tatou langonga le ukia I le vale atavai ai fa aftai o le lava o lo to afia mali e lava fo iso tatou atunu ona ale le ale taita inga atavai ma le le fa so ina mai mo tangata lautele ia o taltono le manuia le nao se taita inga se sase tula sa le tatolo la la papakura te lo elap ta inga ia na ave
telo po si tasio vai nga scrap metal la ya le na mu na fi pe. Ia, pea male afale whāna na file sa maitawina aile te leo le nei foi whaalawelawe sa tula i le Global Metal Solutions i ina i le vaenga lea Hunua Road i Papakura. So o lela sa awai atu foi ai au fui mu ma ila tau tanga luenga foi leo leo. Tau mawhaina ia tina ia foi ona o le tūlanga e whaatetele ino le mu. Mana tua o a mea o i le vaenga lea o lea e lauanga iai scrap metal foi e pota lea fiai o ka avale o lava so se tu ainga e leo toi whaunga ina o ina la i le vaenga le na lena tula i el whalawlai paula lea o lea sali putia o isa lapata i leo leo la tunu wha mole mole a kouka ngai aku i le whaia ia po le asu liuli o na vili leo tasi a e whaalongo ina fo iwa e tau mana vaina le manungi o le asu wha mole mole ia ka loka le lei fai tuto o fale o wha malama lango kako fai kele kako le mole fai kala e nga onga sasawa le afi momoe nga loa o lai mana vaina le asu le ma le ausa o le mea e ono afia ai le soifua malolo ina alai fai ale fia knowing ia o le ana fautua leo loka wha malama o fale no fai tuto no tau maota malawa vili tasas ia o se tulanga foi le mas fautuanga mo tatou umalava ia wai le wha pea tasi se tu e tu poetu nga a tulanga whapene a o lewa au mai ia o whaukuanga ia mo tatou Ai sa le lo suma lima ro tele tula ono le fa fonga po klam Malu Taeao really so much for lima tola mola ta to vai po la se finga no pa mia o le minister fo i mal minister lango a onga el kulanga le o me ai tamait ya mai ni so fa fianga Taeao le fa fonga po klam Malu Taeao But really so much for lima e va tola mo ta vil ni Taeao Malu lu la stofi de nei ya mo no ia so mati ta fo la lua fe no suma lima Malu la fo la manuia Fai mā tāta mai nei tae a wha mone a wan whaali. Faina
Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. O lea ua tatalaina nei whaatalanoanga mō fofuanga whaatausanga ala pūlenga anu o Aukilani. Mai mātou te mo o mia so manatu whaalia. Ia mautino ai o lo o mātou uia ala sao. Hanga iana il akhaveyourSay.nz/our plan. E whailo mai ei so fina ngalu. Aile ia ulia lea so rua valu o mati. E te mana oi maua se lumana i manuia o lo wā tali i polo wā whawhine. Wa se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au aunanga. Na whaavai le nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga ai nai ngangana ale Pasifika i le NCEA, STEAM ma le waka ama. Ma ua fua o fua onga tai le aini pili a onga. Ua uti a wanoa mo le lua o lua lima. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pas i le o valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. O valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. So lo se full malaiva mino tolo tolo talo le tula e fitu to tele tano pa anga fa talo fa le Taeao pati meki malor se fu maruia tali malay mai kiri no Hamilton malor se fu maruia le Taeao fo sene is it boiling malor se fu maruia ta tolo fa fo mai il tele vaenga Brisbane Australia malor se fu maruia le Taeao le sunga le maita e tausimai loli me sepa Hello, Jenny. Good morning. Malosi for Maria for Neaso, Mama Malu Backledge. Malosi for Maria Taeao Fo. O ana nafi lau tau titilo atu tono Parliament New Zealand. Fai asi maro losi telo of Silian of Silingia i wa fia lakwa i mal Parlimia, Christopher Luxon, al wako al Miska wa Onga, Erica Stanford, al wako mal Miska na Walango, David Seymour. E pe foringa mai la aka wau inga le manuia telel tulangolo iai. A mai sa me ainia tamaiti. No mawan ta sa le initially pota na nafi. E lava onga lai e okay la to lai le ia me ia nei whanau alto tele o la kofunga le sitting complain le pe ua ukia ia le el parmia ia manga miska ia lua tulanga il fa le tonu tele kanunga amaka mai le po kalam forward mano Ia te vai o tulanga na o tulai mai ai le whaale tonu lava foi. Ia o mea aine ia nai tamaiti. A mai se lava o leisi o tu ia o le tuai o na taunu o mea ai. O leisi vaengale na o lai complain a isi mātua. A o leisi foi. Ia o le se foi o mea ai foi lele. Wa avatu le mea ai sa le te tau o na ave i leisi a onga. Ia o ave i ai. Nisi o tu le kako pepa i ila lepe o le tala la tamaile na le sa i ai. Sa tau mawhaila le minister a onga ia Stanford ina ia fais fontanga ia malesunga ya David Seymour ona o ia leo lo nga fatonu lava male tulanga lea o le vaia o le kunkalake leo lo faia me eta maiti peitai ele itau no le fono ia ona fsilingia foi le pale mia ia isona manatu o lana ia foi tali o le tiute malenga luenga na alana minister le no Sofia so o le foi la wato e tu fesili foi ma ia la fonga ale minister wa onga anga ia David Seymour sole do your job o elenga Sofia e faia lenga luenga lea mava aia o lau matafa ioi o le mauti noa o laile le tau singa o le soifua le ola lau leo tamaiti a onga so se kamaikiki a onga o loo wha moe i lunch ngei a o oe ia faile leilo tiu te maukingoa o laile leile kon kalake maukingoa o loo wha maoni masavalia ta iala e tatau wai ona mauti noa le saunga le mulanga o mea ai nei o le e ta o mawhai tamaiti e mawhaila onga ke le afia o soifua malolo ingo ka mai ia mako e kuma ika ko fale mai a o la fo ia ngao mai fo mai la so o le tulanga na o le lava o lo ofetongia i fa pene ma fe toso ai ia le tulanga i lunches nge ta mai ti e pensa no ta vai e ia lava onga o laile lei e ki a se portion o laile lei a o isi o le to atele lava ia o tulanga fa inga tala na fa inga kile la mo ainga to tolu ta mai ti to fa ata vai a o le avela onga fa moe i mea ai nei o le kili va ko ale maua o ka se fa le ko ngusol a sa le o le mea le le tauna fai e le pale mia vai fa ko le o minska ia wa o le e a laiona le no ano mai
ia fai fa le ia me ai tamaiti langa ele o la toia le e ka mamba fai me ai o ave mo fana so ele fai no la to silfia tu langa le maftia ngona fana pe ale le ia me ai ki di vala o va foi la ele fi fai ao ia me langa le complain na tu ia ma u ki ai o ko o ke of city life sitting ia to no parliament New Zealand tu langa na ia so se longa la mai o ko ia I se o ko fe ngai me ai ki di va mai ao mo ko lo ai le ele ai la ele o le ia tu langa il tapi nei no me ai na fana ia de lei wa ka ko kilo ka ko kilo lo le side o matua a pe an tala no so on por kala me tu langa le a matua o mai no ave me siri na le mo la tu fana so ming skala ia ming skala o ngama le ming skala no kamalo ka vika ele le fa so fuanga as soon as possible ia le ngata in on time kan me ki vai me ai ia le foi me ai mo nei fana tala no ia onga kele no pesa ise misa tu po mai sa onga papakura tu sa manese ripoti ia io ele mai tau na ia na nafi sa mai tau wina foi ia le puipuinga a leo ana nafi I le fai le papakura ona o se ma salonga sa ia se fa upunga foi sa fai e lunga le social media mata ua ai fa apea o lo fuafuaina se fusu anga tele le ka ua o le bro I le vala o le onga I papakura ia mar se tato wa onga le nei saute papakura high school ia fa pena fo I mamanurewa so ole tulanga o ma salonga sa ia le na lai ona tele foi ia le mtanga luenga o leo eva ava aia ma leo ina ia le vaenga le nai fafoane o la onga papakura na nafi ia malunga foi o la tele ona o nei lava tulanga ai o se ia te ia yes it's possible it could have happened ma o le fa mafa leo langa o ka maiki wo ma upenga ia onga it could have cost a life I le kulanga le wa ia pe a onge ina tupu fa lave I le vawa onga ona e ia lava fo ita maiti o vale malo vale ia matau mafaile wa o ma a upenga e mafaila ona a fiele tangata ele I fa akupo se misa po se tasi o le around I le taimi le nei a o la tau ia na fa tupu fa lave ia o la wa o ma a upenga I tonu a onga so o tulanga le na ia mata I tuina ia mai se fo ita tau ngaluenga matua le fa tonua ai ia mauti noa o fia ka mai ki la onga siaki fo ina ya lato ato I o ha nga me ku mai lau ako ia waile mai lo me supule nei vai taimi sa le so ele le ngata o le talta nota to matu nei fa na fa mole ia ele ya langa o tamiti e ke kalangwa ku ngai o ku le sisfulmingo ke lo nga lo ma nga kalangwa ku ia so o ne mapule le taulongolongo ia matalta no nei fa na ia mautinoa kasar me la inga rue ave tato matua fa na ia onga ina ia mawol poto ongisi la pisi uma ia mai si me uma le epe ka wa ka mai ka mai o le la fa mangi fila ka manga ele si lu manga ile o tato mo wa ia mai o le sai tu fo ile ia fa hata ia tamaiti o le fa ilo ia o le consequences fo ile ka ia va ai e alo fo ia ke fia fusu ia e ma fo le ia e umanga afia o ia afia la wa onga wa kele fo ia so kele a onga pe kuli oi e fenka lia oi se sia onga ia afia to matua afia ato alo ainga ka o koele ngo so kamale ki nga inga fenga rengo e faila wa tu ia ka wanga ka kauta maiti I hope and I wish e o ia la to ma fo ilele a ole faia la ku decision anafi ole saunanga lona luale al president America Donald Trump o le kokila o nei I president uma America o makwa I break ka malo mo umi o sa wa ngafi kasi le kula fase 4 minute o le la unga pitosilina o mis president o matu nei kasi le kula luas 4 minute anafi le koki makwa maka ki maka o ki kasi le kula fase 4 minute the longest speech by any American presidents the man himself, Donald Trump. Me yang kalango ka malo o me kuku ele ngata le o fa mai la te fo ya tu le president Ukraine Zelensky e fai negotiations malato which is mele tele
Ia makalangor file mo le vao Ukraine ma Rusia. Ia talanoa fo tulang o tariffs. Ia ma Texas ma mea uma. Fa mai vaenga nei o Canada, Mexico. Au ko si ilunga ma ko tariffs. Le fo ma ko si ilunga mai Donald Trump pule o ko. Au ko si ilunga ma ko ke si fo ilunga ele kai fo ele fo i Amerika. Hi uncle. Ale lang ole moto tau avel tama alto ina le kai mi. Making America great again. Asa ale le ya. Ya le le sei fai. Sei fai. So nos full minuto lo talo le tula fitul pogala me balo time radio Samoa's full mai total abo. Let's report to Manu na wala la so ai pa mai fa fanga mai waino. Na batro no down to Malu Taeao fa nga a red to le by Pastor La Fai le Copa. Kia ora, good morning. Alova Samoa wa ule nei o kasfutialu a wale sui ale ngila o le kio a eva mai ina se fulu lima iva kolu a mo Radio Samoa bevela a Olo faise mamafa o le traffic i le vaenga lea Aaron Ray Drive heading towards Trent Coast Discovery on State Highway 1
ia o lo mai tau atu fo'i on the southbound travel ia o le nā fo'i wa amata fo'i ona feo lolo ane le pisi le taimi le nei mai tau atu fo'i Lincoln Road o lo wa mai tau atu citybound traffic o le nā fo'i ia wa iaina i poloka i le taimi le nei Pine Hill on the North Shore ia o le nā fo'i wa amata ona pisi tātou i le vaenga le nā anga i atu on the southbound ia i le taimi le nei pauna o nisi o vaenga o leo mai tau atu wa amata ona amata pisi mai le nei fo'i taimi o le Taeao manai poloka na wa iai ia avtavale tau tuana ia manuia lava lau whainga malanga i le nei fo'i taimi o le Taeao isi o vaenga o le tele ia o le nā lo solunga lei lava tātou makiria i le taimi le nei o le Taeao mani tele lau whainga malanga avtavale ia ua toe se fulu ma leona minuta ta leo le tulai fitu Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on. Au te whawhila e fwoi tatua tunu uile, nei fwoi aso i le lofo le tua, ia te oe mwhai ona e whawhonga mai moa le tatu porkalame masani o le arweto le ola. O le numera luas fultolu whai upes fuluiva, o iai le fwoi tau whapea, e le se tangata le tua e tala pelo ai, e tala pepelo ai o ia, po o se atalii o se tangata e salamo ai o ia. O le upu le nei aso e whautuina whapea, e le pelongia i tātou e le atua. O le whaingatai ona e talitonuina o se tangata i nei aso. Mai se lava pe a whai ua pelongia so o oe, ua pelongia whaafia oe se tangata. Ia male lalolangi fo i ua tele i le wha maoni o tangata i lātou folfolanga. Ua whaingatā tele ai o na tātou talitonuina tangata o le lalolangi le nei. Awa foi la langi e tumu le langi le nei I tangata fai folanga e fola ni me fai fola mai se me fai ia te oe ai umai fonga e le taunu ona ole na tura na ole tangata always lava e fa pena e mama I mo meu upu na ona lafo upu ni polo misi fai mai ai le savali ai pa dole tua la ese le fe mai tu spaia o le tua e le se tangata o ia e tala pelo ai e le o se atali I foi o le tangata e salamo ai no winga e le o se atali I o le tangata e sui ai sana tala nga fai mai e o koe sui sona langona hafita lai le tua I se mea na te faia I te oe na te whaatau nuu ina lava so o tu spaia la o tu spaia e fai tau ia e tumu I folanga le tua folanga whaamanuianga, folanga o lana puipuinga, folanga mo lo whaavavau. E tumu tu spai e folanga mo tātou. A tātou talitonu ma whaatutua I ia folanga. Kiloa, e whai ala vai le tua, ma whaatau nuu e le tua na folanga, a wai whaamaoni tele oia. Peita e taimi o tātou o langa, fo ia e o mai whaafita uli, mani meti ngā I o tātou o langa po o lau soifua e tai ai lau soifua o le mele tupu o ngisi keimi e ke masalo mia I le tūlanga whaatua ina tele o le tua pe ke whaapeifo pe whaamaka e whaamaongi le tua ianga folanga pe whaamaka e whaatau nu e le tua le mele ianga fola mai moa ai eise teimi whaapena e ke kau masalo e whaapena I le whaamaoni o le tua, ia e manatua le mele nei. Ia e manatua e mawhai o na pepelong oe e tangata. Ma le whaataunuinga mea ngā fola e tangata I te oe. A o le tua e le mawhai na ia pelongia I tātou. E iai si ana folanga lo le a fionga pa ia le tua e ke whai kau aku iai. E ke le matua malama umai I winga o ana folanga. Ai mai se folanga ia ua fola mai le tua e iai le ola e whaavavau.
e koe fio mai Yesu e uma le lalolangi le nei e saunia e le tua le langi fou ma le lalolangi fou au mai e le tua le Jerusalema mai le langi o le ai matango fio ai o ia ua tuu i le lalolangi le nei e ke kau mafau ia folfolanga ma e whapeifu pe mo i ngai folfolanga awa whaila onisi fai tangata ua la kou whaalili ua nei folfolanga a le tua le kuspaia ua ngā ongi kala fo i e whaawinga lua a le tua ngisi fai mai o lea ua kako iai le lalolangi fou o le ngisi whape mai ua fio mai ngai Yesu a ele o le winga ngā o folfolanga mafua mai o le le talitonu wina o tangata o le wha maoni o le tua a ki lo le mea o le visi lavo ke mafau ai o ke toa e winga o le malama ato tua i le whaataunu winga o ngai folfolanga le tua i le tuspaia ai o ke mafau whape nei o le tua lava ia o le tua e le o se tangata o ia e kala pelo ai o le tua e le ai se mea e whaingata ia te ia a whai uwhikalai mai le tua e koe fio mai Yesu a whai ua whetalai mai le tua nga ke whai le langi fou ma le lalolangi fou a whai ua whetalai mai o ia na te au maia le ai mai le langi ua mau whaatasi ai mai e whaatua tua o lana whanau le lalolangi le nei e loa e le pepelo le tua e le ai se whaingata o ngā mea uma o na whaatau nu e le tua a wawhai mai kala le tuspaia o le tua e le o se tangata o ia e tala pepelo ai e le o se atali i foi o le tangata e salamo pe sui ai lona finangalo. Le upula mo o le aso le nei, talitonu i polo kalame mafuafuanga le tua ua fola mo tātou. Le tua whawhitai e te le pelongia i mātou. Mākou ke papole pe a fola e tangata mea i a te mātou. Aia e fola inga se mea, mātou te whātua tua e te whātaunu uina. Awa o oe o le tua e le se me whaingata i te oe. Whamanu ia lo watunu le nei aso no lo suafa Yesu. Amen. Ua e
ova Marcelo Bosene le moni Marsao upole pese heart of worship e fa maoni lo lofa te fa minuto lo jorota le tula fitu le sono mati o ani mena tupura nei aso e tau sanga o Ile so le tausanga tasiva fast fulu o le so na ulua I maua ai ia le whaasalaunga po le tala noanga e ta o le telecast mai lunga o le vaalele anga ia tui tutonu o le malai vaalele mai lato e whainga luenga I tutonu o le tawa I le setele nei o le New York City. Tasiva ono tasi o le aso foi na whaato a whaalawi loa I nai whaata I ta iai ia mini caps I tutonu o lo nitona o nisilani o ta avale sa whaonga aina mua o le sedan, ia o le isi vaenga, o le Ford Katrina, ia ma le Toyota Prius. I le tausanga tasiiva ono wha, ia na suia ai le ingoa, le nei o le tangata fusu e peo na tatou peo na lawi loa ai fo I malau silafia Muhammad Ali, o lona ingoa moni lava o Cassius Clay, a o le aso na suia ai ina ua avea o ia matangata tapua ai o le tapua inga e salama. So o le tulang le na, lea na alayo na suia lona ingoa ia Muhammad Ali. Nisina ova ai ngai mena supu. Linei aso I tausanga o mawai. Early in the morning she would gather all her island goods and pack them as she starts another day. Carefully she makes her way beside the mountain streams as she sings an island chant of long ago. Sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya, green and ripe banana. Walking down the damp and rock and roll, her humble wagon stops. She watched the sun peeks through the valley skies, smiles and wipes the sweat up from her brow, continue moves on and starts her journey through the highway rising sun. And she would sing, sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya, the green and ripe banana. Later in the evening she would gather all her island goods, pack them as she ends another day. Carefully she makes her way beside the mountain streams as she sings an island chant of long ago. And she would sing, now sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya, the green and ripe banana. Talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o e e lau ta vale po e whaafonga mai I lo maota. Ia tu pele ni lo lau le tio le 15 a mo. Radio Samoa, numera tasi I New Zealand. Huge news about Little Chicken. Popeye's all-breast chicken nuggets are finally here. Nuggets the way they used to be. 100% chicken breast, 12-hour marinated, and covered in their signature shattered crunch. Try Popeye's world-famous nuggets today. Love that chicken from Popeyes. Baby, love it. Hey, hey.
In this update, Reserve Bank Chairman Neil Quigley admits it's unusual to have a governor resign mid-term. Adrian Orr unexpectedly announced his exit yesterday, 2 years into his second 5-year tenure. Our newsroom understands negotiations with the government about the bank's funding increase weren't going smoothly. But Quigley's downplayed any issue or criticism prompting Orr's decision and says Orr still had his trust. My relationship with Adrian has been very good, and I have confidence in Adrian, yes. The US says it's taken a step back on sharing intelligence with Ukraine. This comes days after Washington also cut off military aid amid rising tensions between Presidents Donald Trump and Volodymyr Zelensky. Trump told the US Congress he'd received a letter from Zelensky in which he expressed willingness to come back to the negotiating table. US National Security Advisor Mike Waltz says despite the pause, talks with his Ukrainian counterparts are going well. Since the public statement from Zelensky and then these subsequent conversations, which I'm going to walk inside and continue, I think we're going to see movement in very short order. A major change in tropical cyclone Alfred, which is heading towards the Queensland coast. The system, which is around 300 kilometres east of Brisbane, was expected to make landfall today. But forecasters say the system has slowed, with the impact expected to be felt tomorrow and into Saturday. About 20,000 properties in the Brisbane area face flooding as the Category 2 system hurtles towards the city. The Weather Bureau says the centre of the storm is likely to cross between Maroochydore and Coolangatta. And fire and emergency crews remain at a blaze in a recycling plant in Auckland's Papakura. The fire was contained around 7:30 last night. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, New Zealand will play India in the decider of cricket's Champions Trophy in Dubai on Sunday. They posted 362 for 6 in their semi-final to beat South Africa by 50 runs in Lahore, with Rashan Ravindra and Kane Williamson making centuries as part of a second wicket stand of 164. Ravindra explains how they adapted their strategy on Sky Sport. We were thinking around the 300 mark. It was a little bit holdy, and then the cutters were holding a bit, and the way they bowled their cutters as well made them bounce a lot and they get a lot on it. So we were thinking that, and then all of a sudden Kane started accelerating so nicely, and then we thought there was more on. Captain Mitchell Santner returned 3 wickets for 43 from his 10 overs. And Coldplay will help football governing body FIFA to plan the lineup for the first World Cup final halftime show next year. That's sport. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Pai lava si pisi fo e nisi o vaenga o lungo tato wal tele mai se lava on State Highway Sfuma Leono mai tawatu o lo mamafa le pisi le taimi le nei Messi o lo o whapenao na pisi lava tato le traffic le na mo ilato for the city-bound travellers a o le West Harbour foi on State Highway Sfuma Leono lava foi fai si pisi o lo iai foi ngai delays i le anga iatu le na i le Auckland Central o Nera Road o lo o mai tawatu le na o tele na poloka le taimi le nei on the city-bound traffic Lincoln Road o le na foi o lo slow lava foi i le taimi le nei ia iai nisi o vaenga o lo poloka i le anga ia tule nā ia po le so onga le nā ma le tātou State Highway Suma Leono eastbound nisi nā o vaenga o lo whailava fo isi ma mafa mai o le traffic i le nei taimi o le Taeao au nisi o vaenga o ala tele ia o le nā o lo whiololo lava mō tātou ave ta avale tautua nā ia saunga le mū lo sa i le nei fo i taimi o le Taeao whaminute ta ele tula fitu malo le Taeao Radio Samoa. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Alo lava se whamaria le tino whata lofa nisi o paanga le tarap kalame whata whai na pia mai whata semai. Ele malu o le Taeao Radio Samoa nei Taeao fau malo lava se whamaria vai ngala tamale nei tala le tau vai atu Samoa. Lua se whumala tasi o le mawhana le e Samoa nei vai ngala Taeao. Alo te vai atu le mana i maile langi le leo le tau i Samoa. Nei taimi o le Taeao. Winga o le tau whamawina mo Samoa i le so na whaasona langi le lei le tau e pa uti mo i nisa vai ngala tino. Tolu se furu degrees Celsius mo runga le bevelo le e Samoa le so. Lua se lima e lona ma wanalo whatalo whata fwili tara pukalame panga umalava.
Ale malu le Taeao lo mai fa mai. I le tino pele Samoa malo lava le sui fu manuia. Talo ane mo le sauni le parmene Samoa. Ia mo lana whanusu parmene i le awhariva nei le Taeao mwhain whaasalawi nei lunga le YouTube or Radio Samoa. Ia mataru tala mai Samoa pia tala malu i le Taeao nei se mai le tala le tau. I le tono New Zealand nei i le vavai atu whio i kako i le wasau. I le motu I saute. Good morning. Paanga o matara proklami so smaanga o motu I saute lang le leile tau Westport. Sefulu iwan maurunga na maru le elang le leifo le tau Wanaka lua sefulu malima maurunga le Vela. Timarua la fasona na awa lang le leile tau mo tau Queenstown. La fasona fo lang le leile tau mo tau le so lua sefulu tau maurunga le mafana fana o le ere ne yaso Nelson lang le leile tau mo tau. In me ka ko lang le leifo le tau le navainga o motu I saute Dunedin. La langi le for the town mo toast for even maru on maru le amale ayo fungala au le Clarissa Carestete. Good morning. Mai o to nei Taeao fo. Langi le town mo to le so fitu maru on maru lu fa mawina. Mo Carestete I le nei for yaso. Le botu matu kai taia. Lo so maru on ma fan fana o le asusuru mata go fila la pi to la venungo New Zealand le so. La mo Wellington ma lo la borsi for maru nei Taeao fo. O la fasolo na awa oa pa utimo ini so taimi lang le leile fia na nei fasolo toi le pōna nei. E le taimi maro sin savidi mai saute ini so taimi le awa uli se fulono. O le maurunga na maru luar e a mo Wellington. E le nei aso. I le telo isi maenga lang le leile tau tauranga he le so. Ma nei fo le sulo le lai tau po. O roto rua oko. Ka fefe le langi le lei o ko. Ka amu e fo o ko wia. Palmerston North. La fasolo na awa oa lang le leile tau mo tau le so lang le lei New Plymouth. Fasol pun awa pa utimu ni so vaenga Napier. Le ne yaso awa pa utimu tela vaenga o Masterton. I le vava atu Hastings la awa pa utimu le na vaenga o New Zealand motu matu Gisborne. Awa pa utimu mo to le so kirikiri doa o ka lang le mo ia la o ko le le lang le tau yang Maria Marsavili mai saute lua se fulu malua mo lunga ma fana mo kirikiri doa e de nei fa yaso tamaki makauro o kilani no faka fa salonga. Ala Radio Samoa se furu duolo e pere maru du e ka fe mo ko e ba fe ngasa ngi maru du la ko. We got to talk Kilani le sola so suru mata ngo fila la le telo vaenga o Kilani le ai le longa mala mai fa fo e ka fe ai fo fe kai la usul mala ka polo ni ka ko mala lo su tasi mo runga ma fana mo tatou au Kilani e le so Taeao pe au dia la lang le fo le tau e le telo vaenga o Kilani lo se fu lo mo runga ma fana mo Kilani Taeao vaenga yo tuatu lo se fu toro mo runga ma fana mo Kilani la sto nai la lang le tau lang le sa ka pena fo so fu so lo so lulu para yaso lo mana yatu Whamabonga la mai tautu na mai le nei Taeao le tunu ala papa au ini se vaenga o Kelope me se lava tatou Queensland i Australia te tonu la lo fa mai le tua mai se la le lei mo tau ya fa ngai masai klon Alfred pe na fo foina mo le so ma Taeao Painga la tamai le na i le tala le Tower Radio Samoa. Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whainga balolonga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe wala au le oval sa lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna nonga tupe i le bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz a tasi le tu lai whatali e se tali. E iai inga whapitoa pala au lo le Pacific Finance Limited i le oval sa lau fitu whawha lua fitu. Oval sa lau fitu whawha lua fitu. Pa talo whalapulenga mala whengaluenga le Pacific Finance malo whaftai mo whalolonga lo whaina wina toile talo le Tower Radio Samoa se furu wa tele tu lai fitu po kalame malu le Taeao Radio Samoa se fulima i watoru a mo mas kako ipiki manga yorngi kaya maru lu kaya malu lu i whakukola i salwa kaya malu lu Leala manga ia fai wha manga ia kako kokola i salngi kaya au o whapala whakola sa ia wha makoru e rei no pega whawhenga ka oi koe inga mano makuat ka male inga so wha makoru ka mawhoi le pala le malo ai wha o ngako pe kau pa ngungu mai no makua wha makoru la ai o ia nga sa wha pia e kau nga wha madima ai a wha lo wapala fai wha le ka ake manga ia mo ia nga whaska kokore sa manga ia whasi maru ruar kaya ka manga e popo
maru or ka maru or ka Yo. pai fa mangi o so fa lo lo ke Ya, au fa ko o fo. ia nge ke o manga kausa me ko ko le sa mai ko mo ko ka ya ar ka ya o kaunga ro su ta chau mo sa mo ar sa ba ringa mana ya nei ta ya so le fa lo ko malo yang New Zealand la semi final lang fa South Africa Manga ya sa vai. Ele kalia vai New Zealand fo. Ole makwai manga ia o ke fai a ko le alo New Zealand le walu ngi. Kalo sia wa le la wa nga ia ku semi finals. Ala semi final yang malo. Ulenga malo le wa nga ia tu le la finals. Yes. Na fa ya ina New Zealand ya inkia le round robin. Ia onga ese lo me o nga semi finals le lang semi final la New Zealand South Africa. Ai lo ho nei le Taeao. Le la ka o makur ka longa na. Mar malo la New Zealand. Ma nga ia kele kolu over mar kolu sela ai New Zealand mo. De ga nga mo Africa. So no le mo ke o foi. E kusa ka alo semi finals ile si vai nga la ho. Ai fai le final o Dubai. Yeah. So no ke fai ya ko ori maka o ki ali o feo o ka kangi ka alo ri Amu ia foi la ko. Ai ale amu ia me nga ko fia ka alo. E pa fo fa de ko fo ka alo ka le o i me sa mo ka ke semi final ngai la ho a ka ki o Dubai. O ke fo ke fa ke no le ke no ka alo ngale wene. Wa host te atu ia alapia. Yeah. Ai akira kilo ia tunu ia. Ele lengi la ko awa. Yo ele kalenge kalonga. E o fana talonga ia golf le ka alo ina polo fisa sole. Ole kele o ka longa Dubai, Saudi Arabia. Kuso ka alo ku uma ia alapi. E host te kama ia ka alo ki kele ia langi ako. Mo kupe Yes. Ole mo pa wa mo kupe sole. Ia nge ku ngoi dong ia ku relei. Nge mo kirikiki. Ia malakapi. Ya masarpe nga le sokare ka filo mai ya ku lo lang ya le New Zealand o fa le ko po fa le lo mal awa inkinga ko fa nga mo fa mo no Dubai pe ole home play le pe ole home field le ale aula inkia le ta alo ne yo pe sa ka ko wisha fo le malong a me fa mai le final pe a fa pe ai ona ole wa au se ta so au i le final ye pa wanga le ku le fa mo ka ko le fa nga au mai fo le se Tato tapo e fatasi ai pat o Dubai lava ia pe ole home field lea ale au kiki lea inki sorry ka fe ale mamao pe ango fa longo le kom fa ia por no au kilangi mai le America's Cup nge o kilangi o kakao fengi me champingi ka ko le America's Cup ai o foi solo isia ku ole me amalo ala ku le ipu host la ko sa ole le ale la nga pinga kan kala ngola ngale manga on purungu ka male wine lang nga wine brown ya a karsia ya mai ngile America's Cup kele for ku pengu sile ya mau le tele weni le kele kamala wengi ise kamala de kele kamala wengi le wengi ko malo foi ore si le spalo le singo foi ngale mai mana ile na ile fatu po ile generating ala valo economy New Zealand yo mantuala o le fa anga tamanga ile oska mai ka longa foi ata vai aku ke le langi o le mako ifif ya ata no la mana ifo na le anga me tulisi anga me mo wai foi la ya ka ko kupe ma tele le so son nga so le la wa afaila le o mana ole pulino o kilani mai le America's Cup nei ya lango bingala le wa maka ka penga nga wa de fengo fi ka penga nga la ko mana ya ma ke nga fo nga le mo ta o le wa piki mai ka ko awor suba rugby le fa ngo le pa yaso o ke kilo ku swinga ya ma ko blues ai ele fa mai le ala wa ka alo sa ala ka mai longo fa ko ila impact players here sa le bench ale blues le ka longo lang fa ma Hurricanes le ngo fa ko 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 ka mai le po ro se fulu e mingo sole o ma ko ala wi ka ala po ka mai sole ale ala fa ka ala mai loose forwards ya o kilang le o ka alo ia ka male o cam o Anton Signa no fiku ko mau ia le alo le Samoa Cameron so fo le bat ai ongo la o ka fale ongo le ngo kikiro Cam Christie ia la ngala sole ole mo ka ki o for ka alo le ongo le manga ya ia al tele o le au blue sole ka masangia Joseph Stuala ile ngumerkasi Ricky Retelli le ngumeralua
Ia le alo Samoa Angus Taeao le kolu. Ka ko kamanga le o piko dume wa ili skalam. Ia ai loka ko ia le foi alo Samoa sa o Patrick Tupolotu. Ka ko kapikingi nga. Sorry, sorry. Ma ia mo ia sorry. Ia malau kamale o Charles Beer hi la e ngomere lima. Ia ko loka ko lose forward nga. Ia palasi maro e kamai e kua ai. E le la le ko foi na le master le ngomere se fulu. Ia Bowden Barrett. Ia langa. Na ia. Sa ia ma ka ko backline ma sangi lap ngai ngar fu peki lo sui mai ko Forbes ia ka ko Blues nga ia le la ka al mal Brumbies e le fai ngor vasoni ai ka ki isi au fa mo moni fai me fa pico ia fa la wanga ko au pe ke ofo ala pele malo Akak wala ay fa ko au Awar Sifi, Sifi. Oli Norris numero tasi. Samisoni numero lua. O Taeao le numero lua le na. O le numero tolu. Ya o George Dyer. Numero fa. Mana Aki Selby Ricketts. Numero 5 Tupo va ai. O le kapiteni langa mako te vai. Moi. Ioi. Numero 1 Sami Penny finau. Ia o kumau foi Sami Penny. Numero 7 o Caleb Boschia. Numero 8 Jimmy Tupo. Eva Cortez Ratima, numero 10 o Josh Jacob, Sutasi Leroy Carter, 10 Quinn Tupaya, 10 Anton Leonard Brown, 10 Daniel Rona, 10 e Moni Narawa. O mako falo leola ia le tamil neisu ono now Bradley Slater, Sufitu Jarrett Prophets, 10 Ruben O'Neill, 10 Eva Naitoa Akoi, Louis Fulu, Simon Parker, Lusutasi, Malachi Rampling, numero Lusulua, Xavier Rowe, and Louis Fulmatolu or Sean Stevenson. Manaya. O pe ar sifira ka ala draw. Yes. Sorry ai. Ele ka ala fiki. Da ala fitil talonga na. Wala foi nei ngor sifira. Ya. Alu esifi. Alu esifi. Sole. E mai sole. Ole au mua le Pasifika le makua e ke le ale fa mo ingola ko ka masanga le. Au le Fijian draw. Yes. E fai o home games o le fai fiki. Ia ale le lei fo o ala fo e kele la ko ka longa is fo le. Ai mene ia mo lumba na o la ka pia fiki la ko se mai ma wa pang fa per ka ko mon Samoa Ko kikia? Ja. Karsi. Lele. O ni sina vai ngata no ko mon fa fo mala tru ne fo ta fo. So mo re Samoa fo le mai to mo ta longa. O lo si se le fo a Samoa ona o ala mata ma fa na o le tru. Ia longa foi nei meo fa anga tama aswa o lana tanga mo feliz me ka ele tama Samoa ma no se fo ia
lava, I'm Annie Pulitiwatoa, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Scientists have shown that if you put a frog into boiling water, it will immediately jump out to save its life. But put that same frog into water that is normal room temperature, and then raise the heat of the water very slowly, that frog will just stay there until it boils to death. Why? Because it gets familiar and comfortable with the water at each raised temperature. So it doesn't realize how dangerously hot its environment is becoming until it's too late and it's boiled to death. You know, in a similar way, our children's lives can be destroyed if we don't realize how we might not be loving and teaching them as we should. So before we know it, they've grown older without becoming the successful, honest, and happy adults we want them to be. Even though we're living with them every day, we don't see the dangerous direction their character and friends are taking them. So as parents, we need to jump and get our kids out of that hot water by changing our bad parenting habits before it's too late. So today and tomorrow, we'll talk about some of the most important things we need to know to train our kids well so they can become successful, both professionally and personally, when they become adults and parents themselves. First, yelling and nagging at our children can become a bad daily habit that doesn't work. An angry family is not a happy family. We might think getting angry will get our kids to obey, but the more we yell and nag, the more our kids stop taking us seriously, and they learn to just tune us out. So then we parents lose control and seriously hurt our children with our words, or even by physically hitting them, to force them to obey us out of fear. But the healthiest, most effective way to teach our kids is simply to take away their favorite possessions or privileges for a short time. This way they learn the natural consequences of their bad behavior. Then they learn to control themselves and change for the better. So today, why not ask Jesus to forgive you for whatever bad habits and ways you've been disciplining your kids? He'll help you start changing so you don't make the same mistakes with your kids that your parents might have made with you. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Hey, hey! Ooh la la
tolu a mo. Whamnanga swana ora stofi na nengia sono mati o le na ua te talatu le tātu telefoni pe a e alofani i sesi o whamnatu lo nasa whanau le so a o nei fo i se mea alofa a walava le whamunianga i lunga le Radio Samoa i whai mau mea alofa ngi aso. Tolu fitu tasini mai vatolu. Yalo mo fwena vnau lunga le tātu i meli. On air at radiosamoa.co.nz. E vnau fo i Facebook mari YouTube o Radio Samoa a wau whamunianga sa whanau nei Taeao trai whaiva malo le sui fua manuia. Ia, malo te fuata vai, al fatu lo tunga. Lawa o papele tau sala Taeao. Talo flava. Ia. Patai molo wa no, ia e. O le aso ono ne o mati wa. Na soi fua mai tamai tai le o raito. Ia e vi ia leanga leo le tua. Ilon tau singa malanga leo nga ia teia. Wa aso ono ne watu ia iluna luas kumafa kaitanga. Ia vi ia peleanga leo le tua i neto sanga tele po ia te ia o laima. Ia sia ile neo langa ai mesel tu anga le lotu malana. E kale sia ia vi ia leanga leo le tua lan tautinga. Matango fie. Ia foi pele tu ni siaso stede mani tau sanga stede. Ia o lai o ia le nei la langi le tu mau. Ia o lo paanga na e watile. Watilo na anti ala tela mfafunu male whanau i mankau. Papela ma anti ala uku male whanau i mankau lava. Ai mesi on anti monau mauna anko o na uso mauntunga di kel name Samoa ma Australia. Ia ai fasiki el whaanga luma. Tamale i duno telefoni o kakai wa alio. Pasi tai lava tawai mule ava noa. Ia manaka datu tawai matala. Mane fo nei Taeao. Mika, talofa. Talofa lava o lo aso whangau nei aso. Oi, Mika. Ia. Wa fia kausang? 2-5 kausanga. Oi, ka fe vai a Mika re la kiki aso le. Ia le la fa pese ko le tasi fa mli lo as whangau pe au mama do. Ia, kai alo lo whanang leo le tua. Happy birthday Uzo. Yeah, la fa kumika the birthday boy ka lo fa ia le lei ia pakarso kiki lo aku afa pelo le sis fa munyanga le meli malunga ke fongi ma ia nga pese for le fa mo na sunga fa ya o mo na sa fa so ya mika ia malato mo le fa na tola to su forngi e manga ia seki se ka chiu na kon le ka ni la se yo kilo kwa vai manga ia pese se legi oi o pesel manero le mea e le famonianga le a foi o le fo a len mai o le famonianga mo le asfana o le atri pele a heini a sualo ese o le vinga mo le faftai le tua o le so o ia fa popo le sto sanga i lo so fua o te talo ina ia fa penana lo fa mai le tua fa popo ni sto sanga se tele mo oe ma to te alo fa tele la mo e heini a sualo ese Pamlia le tua ia te oimolo as whanau le so o le a whail ka ko papakiu ka koe o KFC ka koe o le McDonald ka koe o iswhare inga umalama o woi wako maka i ka wha mole o lo whaanga o mana ia mai o mātua peleina ia Taito Tony ia ma Sharon ia le ngata leo a inga umalama i New Zealand nei ai wha mole invite au ka i ka wha mole ai ole invite inga whaiaonga mo whaiaonga ka mai ale la pese akun whaiaonga ia sei fai ia manuel to aso soifua ia manuel to aso soifua ia manuel to aso soifua fa amanui ale atua au mai se maku pe matavai hip hip hooray happy birthday to you happy birthday to you
Happy birthday to you. Happy birthday, everyone. Happy birthday to you. Kai lava morke kusi. Yeah, kai la lofa. Pamnia jun pura ngabala fangan radio Samoa por kalame Malu le Taeao. Pese mai le pese hana tarabore kali sema tisi tafa. Maria tele labo to wasafana. Happy birthday, Carol. Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. Taimil nei lunga o tātou waltele ia o le nā lava fo'i wa faisi ma mafa o tātou traffic i le taimile nei mai se lava fo'i tātou on State Highway se fulu ma leono mai ta watu i vaenga uma lava fo'i o le ala tele ia o le nā wa fai lava si pisi ia ma tele poloka i lunga o tātou State Highway se fulu ma leono Shield Road o lo mai ta watu fo'i faisi pisi o tātou i le fai tu atu le manurewa Messi tu one hanga o lo mai ta watu slow lava fo'i tātou with a travel time of around 14 minutes mo tātou ngā fo'i wa vaenga o lo poloka Market Road to Penrose whapena fo'i na maita watu o lo le mū tātou on a southbound traffic i le taimile nei Great North Road to Patiki ia o lo maita watu fo'i o le nā lava fo'i ia ua whaatatele ina le pisi o le taimile nei Mount Wellington to Eastern Highway lo maita watu fo'i ia ua whai fo'i si pisi o tātou i le nā fo'i i tu watu o le ala tele nisi o vaenga o lo maita watu lava fo'i lunga o tātou Pakuranga Highway o lo maita watu whai si pisi fo'i le taimile
le nei ma le anga ia tu ai fo ile na to LSE Panmure Highway le taimi le nei on 20A ia le na lo so longa le lei lava tatou le na lava o kilia mo o tou ave ta avale Mount Wellington on State Highway 1 ia pau fo ile na le vaenga le na o mai tau atu fai spisi mai I le taimi le nei o le lipoti la tamai la le na mo tatou ave ta avale nei taimi o le Taeao ia tau tuana ia saonga le mu pea lau whainga malanga na uto 10 minute o na tā leo le itu la e valu. Talo fa Samoa. Wa ule nei o kasu tialu. A wale suia le ngila wa le kio. A eva mai ina se fulu lima iwa kolu. Amo. Radio Samoa. Vevela a. O lea o te talaina nei whaatal noanga mō fofuanga whaatausanga ala pūlenga nu o Aukilani. Mai mātou te mo o mia so manatu whaalia. Ia mautino ai o lo o mātou uia ala sao. Hanga iana il akhaveyourSay.nz/our plan. E whailo mai ei so fina ngalu. Aile I au lia lea so lua walu o mati. Talofa Samoa. I mawhaina whasoasoani atu Dr. Chen pe a whaia te awhiele mai suka. Tauta mawalunga le maua se whanau. Mai sela, whatungao, ti ngā le ua po tuli. Whaalusi le tino puta, kānesa, ma le tino mangeso. Maua fo I le kulimi fulunifo mō nifo ti ngā. Ma toi whaafilesi ai lau mānawa. Tele nisi o loa e whasoasoani I lo soifua maloloina. A whio ane loa e wa ai Dr. Chen I le tuatusi lua ono Great South Road Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu fitu extension numero lua. Talofa Samoa se o atinu pele. Ua tatala ina nei la mātou whale o loa o le leata I lai Super Reds I le Onovalu, Michaels Avenue, Ellerslie. Molo fifonga tau mafa. Ua maua nei le mātou talo fiti I le iwa tala iwa le kilo. Talo Samoa I le valu tala iwa I le kilo. A fio mai loa I le Onovalu, Michaels Avenue, Ellerslie. Po le telefoni mai I le o lua fitu. Lua lima, valu fitu. Talofa, this is Pat Lamb and you're listening to Radio Samoa, 1593 AM. Let
o mea umanga mo le malulu. Pero la vainga vainga vangara kafe. Sawa. Ia o tofo ia tatou malanga mai ngaruenga fa vai taimi. Pesenga mai a tailong o pula nei foi tai fo fa talo fa tuai tatou umalava lo nga lue fa vai taimi so se vainga o silo lo tofa fonga mai. Taro pokalama nei tai malole on sa. Ia ele fa ngo fie fo ni atu no o le la o mare malulu. Fa malolosi. Fa malolosi o ngaruenga na fa be moila tina ino na yo tatu ainga ya mas for economy sa mo la to wi alo lam fa tai alo ini so fa fonga mai sa tu mo le filufi ko dio fa fo alo fa tai fa tsi mai ya so sa vai ngola tino pele sa mo to tele tanto ya america ya mai si vai ngo australia mo nei kilo pelo taro fa tsi nei tai alo lam fa tai kakarangongi ka longa fa ku sa ka ungo o le leile kirikiki ra uri alo pa ko ya oriana fa mai el mele mo lo ngau ko lengi lo le o lunga ba lunga le mai oriana vai fai fa le lei vai lo bon moro o le alanga le o vai ngale langa o le loku ma kero ko ngele loku langa foi wa ki kilo fua ya ma la nga ele ko ya o ka longa ko kalanga lo fai Oriana fa sa fa model mangane fa model good morning Oriana malo la bersih fo malo le to know fo Taro valu taro tala mai Samoa nei tai le tu tasi le valu o le fata fitu le vaso taro tala mai Samoa pe taro valu le tai nei mo tato lo fa fonga mai America Samoa o le mau le poti faisi pisi o le vaenga le o le RSV respiratory syncytial virus o lo te baba ia tu ini so vaenga lo tapunia ia ma ona le fal tengo tu langa le so pe ia vaenga yo te baba ia tu sa fa dia ele vai ngor se formano loina America Samoa na so nafi lo tapuni ele tele wa onga amata po wa onga la iti fo ia nai fanau ona o afianga ia male puipuinga lava foi mai ile pipisi le fa ma ile nei ona le fa ma ile mai tau atu ia o se fa ma pipisi so ile asonga fua lava la ia e mai tau atu ia i lua se lau tolu se fulu male fa cases o leana mauti no le lei ia male lima se fulu male lima lea foi na toi lipo ti atu ile taimi muli so ole vai lusi le nei e afia ai ia tonga foi ia mai se lava foi ole vaenga foi lea tau i le mama na tamaiti ole tula o fa mama faina lava le taimi le nei mauti noa o fai tui o tamaiti ia mauti noa o lai up to date foi o la ko kui wa mvenga fai le si masinga e misi le si lua masinga so it's a tau on up to date ia la tui na ia ele ngata foi la na e pui ai foi ala tatou matutua awa afa pe ole sa le lei lava le fainga mai o tui nei ia ele ai se fainga tele mo tatou le taimile nei o lo tele lava ila tatou o lo tonu le fale mai LBJ Hospital i tonu lava foi o tutuila po America Samoa ile nei taimi ona o le tulanga lava lea ile solo male pipisi o le nei fa mai atonu e taua foi ia mo tatou foi so tatou foi atunu i Samoa fa fonga mai ia wa o le melinge o le fale mai nga solo ele ke se va ele ke se nga sami ata vai ia e pipisi lava e ia foi la ia tu unga ma vai nga tau ona utsangia tato ina ia awainga e pipisi mai le fa mai isi ia ma afia ni se mai se lava foi ai ia pe o lipotina mai le matanga do se formano loina America Samoa na mawel tato lipoti o fa tenga tele lava nai fa na lalo i fore toru masina matua pe ta ua yo tu pui yo mal terminate tu se mali potio lo tu mata il tu lang oila fianga fo is fa mai danki fi van misela so vanga na le ngata e fiti fa pena fu matonga ya male fianga fo le tato malo le tino i America Samoa fa fa mai le tino i America Samoa ya ole tu langa na yai tarsia ia saunga de mo mai oto ia fo vanga pe ona ma wali poti el tato official po ma se ona fa nau na le mau pe si dia tu na fia na fa nau ele tu langa le fo virus pe ona pe si tono America Samoa tarsia ia wona pe si atu ia mo atu mo Pacific pe na tato Samoa fo na to le ma tu nei Taeao ma lo sai ma lo fa malo si mai o fa si maru do nei Taeao ke ma ko fo ya tatu tanolo ta pene no nei fa nau ele kai ya ko ma di si pe a ko la manu mai o nga nei fa nau la ko decrease mo lu ya e fu o lo nga wenga fa tembi nei
ma to fo la au to nei le fu kai e a luar kaimi mar kaimi pe se furu masinga dua kausanga to afu mai fa penga la te pene no nai fanga ule ka mole ka ole ele kai sor mu ile fa mana to le maru le tar be samo langa te le lo na nga ia ta le te vai e pe fo nei nei vai taimi ile le mautu le ma le fo yo lanche sa tamaiti e pe o por kalami fo ia ono sai fo tato matua tu upenga me ai ako ngai ka maiki ia e so ani le ko ia ko lanche sini fo yo as ia o te lo me mana i te le na o le na mau ni sha o ngala okay ya la to le nai mana ia a mantua o le matua ia te pena le ia al fa nau e le ia sala e le tele o le me ai te moiti e lan ato so afa pe la le ia me ai la me ai o le ia ai ma ngai fo ya singa apple ngai fruits mai ba fa pe na fo le fa popol ato tama maltene ya adwale a ole fi ai fo or kai malao at least le ia ngai fruits ia e tu e nei fa na ia malesi tu fo tsavai au wala vale mutal tsala no ai mai sela ina yalo manai fa na matua ia kolisi pe on sa tsala no fol por kalamel am tsangol nei Taeao inisi fo yo a onga ia sa tau fa pe na tau masalomia ia ni fo fuanga fusuanga o papkora hai and manure wa hai so fa mole matua fa mole lava fo se ila patsai nei fa nau awale mutal tsala no tsama mtsen tsala vo a fai fo le ko kila ngonga mai ma leo ia male sunga la ya tsavai o sa il fia fusu fai ka ko apinga le makwa I fa pasi manka ko credit sekele sa nei ole meta ora na fusu al api mar pengi fa mor ia o le fusu nga mo lumana ile mar kupe le lumana ia le fo I fa natura tuno al afo le va nei Taeao fo no uso por menia Samoa te lo le fo lo te mata ia uma le tuno ia por la tulanga ai fo tau manga por menia Samoa na tau nei yaso ma tua vai nga taua le te talo mo le tuno ia le file mu le tua e fa fo il fono le tuno ia fo la mio tono le tua e fa ile mia tono wate Taeao le tuno ina ia fa ile mia tono Malu ia Samoa mo Taeao e fa salawina I lunga le YouTube or de Samoa nei vai nga mana wan fa fonga na tunu pe afariva le Taeao nei ta ia vai nga fo ta vai fa bola le fo la lo ia nei tato ta alonga mana na ia la vai I le fa tu le Mountford Park I le aso to ana nei a matsala ta alonga nei I le se fulu se ia o lava fo I le lua o ka alonga nge ta vai o le a mai mo ai la to mo le am faionga nga ia I le fa nga ina le au kirikiti mai intia ta malo lo matama o la ko lava pake kirikiki e ta alo ai ma awa so Samoa fa nga lava fo ka ko pa kirikiki so ole senga fo ile mana yo le ai fo ma au voli ia ma le au la kapipa ia e tele fo yes food stores ma vainga uma fa fianga e ma fai fo yo na fai ma time away ma day out ia mo le ainga mal fana so Mountford Park aso ato ta ia so le ka so la ku ngelo wa lo so ma sala au ka sa pak ia langa ka ma ko langa al pake ku sa ka yang avelo fa ala fa mango fa le ia ma fo le ma le langa u le pa mo le polo pa wan me onge de vese vai se ke asis na go inkia ka ke fo I vai ia isken so no we kala le kwa inkia mala ko pa ke kirkiki ko ka ko sa bom ka ko pa ke so ia ta vai ono le community o ta ma fai fo le tu fata si ala fo ia community es tono manurewa ia a olo ngakalo sanga langa au kirkiki ia pe fa nga pe la to fo I pa ke kirkiki ia la wa tu ia lava no langa le ku ma inga fo ka ko pa kirkiki okay ia Oliana olela walu la on boya ko la ko la langa le Oliana la ko la langa ila kirkiki la go wa pa nga fakira kirkiki le ya mo fakira ya ke mala mo ni anga menga mo fakira ya kirkiki ya le ora farka ko fa Palestino le ya no fa ya la farka fa Palestino ma lo se fa Palestino Taeao e ma non fa Palestino so matato tala mai Samoa le fo Taeao fo tolu ile balu Alzafa iya wala le si alzafa aya bunga aya alzafa iya bili tuatau o kalmangaya bili luma iya dua soli fa le iya tatala sama ima ilima iya sa bili o kalmangaya fa
Ola uma musele lunga. Yo. Halo. Halo yai. Aya, halo iluma. Iya tele. Lunga. Iyo iya, paso solo. Halo iluma. Iyo Altapa. Aya. Altapa. Sabali luma. Tasi. Dua. Solu. Ah, bunga. Tas. Dua. Solu. Ah, altapa. Dua. Solu. Ah, bunga. Tas. Dua. Solu. Ah, bunga. Tas. Dua. Solu. Bunga. Tas. Dua. Solo pase. Kaya ngilo wow. Yo, gas. Halo. Aya. Magale. Halo luma. Naya. Just lua. Aya. Gas, dua, gas, dua, aya, aya, dua, sol, pamalosi, pa, gas, apa, solu, malefa, gas, dua, solu, tefa, gas, dua, yo ngai, gas, dua, solu, pa, ngai luma, dua, solu, seeloa, yo, Sepuluh sekondi. Iya kako, yo baile bang, ayah, yang loma, solu, mana vai fafo, sole sela sono, mana vai fafo, malosi, manuia tele ne yasu, soy fua, ol se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia su taitasi. Wa au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whaatalofa ilo tātu utunu o mafuta fo ia wale whaata whitira ngā ruenga o le vai aso o tala mai Samoa. E se furu mafutanga mwhalaputonga tū maoti ilo tātu utunu o wa whea i reanga le leo le malo Australia mau o lātu mau a vai ngā tupe mai se furu afe o i le ono se furu afe tā la Samoa. E whaatupe ia lātu wa tina e o le amanu i ai o tātou tangata. Wa whaeroa i le ofiso le malo Australia ia pia o lea fiso swani, wa whaarua i se vai ngā tupe, e tusa ma le whase rau 5 ono afe, lua se lau valu sfuru whata lama le 5 fitu sene. O nisi o a tina e o le a wha o ngā ia vai ngā tupe, o le saunia leo no fuanga e mawaire le tise mai le malo si o le la, a o awino le tomai o le sui, fausia o whale komiti, Hatina ino whaato anga o whala au aina ma whala au whaisua. Whaata wai tāne vai. Whaata wai afi e le tise. Whaamori ai lau ma mauta o nisi o ainga. Ma tā aini pāo sa se furu. Hira whaamoe moe mawai e tūpuranga ma whanau se to mai e whaatino ai lea vaenga tā ua. O le tātou soi fuanga wha Samoa. O le tā ino wā o se to mai ai longa o toi to tere nisi. O i ai se sila fia. Whalaptonga o whamuru e ina i fua i tupe mai lef so swani o le malo Australia, o le au whai whaatoanga le fio anga o nganga i fo le vau, whai whaatoanga i tapatapao, o le whalaptonga o tina no futane le fio anga o malai malu, o alo sua ma whanau o whale fia i saro ngā, au televou le whakasa i puleia, au manga matau le lea o le nuu o pai ala, komitia tina o si umu, whalaptonga o tina no futane le fio anga o lua tua nuu, ali ma fai pule o Santa Puala, ma le fio anga o le uru moenga tuai. Au turi matai ai e le malo saina le samiina o le atuanga, o le 5 tausanga o le na fai ngā pā anga whaavao malo ma Samoa. O se tasi o viso soani tā ua lea malo o tele, o ona tangata ua o ina i to mai whaafo mai ua ngā lulua e lo tātu o tunu, i se whea ngainga ua mai a whaamautu i le vao malo e lua. I le tau whaai ui uai o le teimi ngā lulua e lo tātu o tunu,
O nisi o vaenga o fo mai mai seina. Sa malanga atu I lātou le tātou motu o savai ma whai aise ngā luenga whasoa swani. I le vai leo ngā sengase ma le lau tere o lea tunu I lea motu. E peo na sa wha mautua I lea ngā luenga I le whale mai I sa taua. I le tū malo vai singano lua. O le sui whai pule foi o le tū malo ma le minstala sui fua malo loina. Na ia wha whetaia lea ngā luenga fo mai mai seina. Wa wa ai fua ai o tātou tangata I lea I tū o sala whai. Le tātou I tū malo ia o awanoa mātango fie. O awanoa le au maua. Ai mai se lava ia leo o mai o le mamalu I specialist. Ia po o iai to mai whapitoa. O le tīma fo mai seina e walu fo mai. Ia halo o te ia mai le lato ampasa. Ia manga lua fo I wha moe moe. Ele ngata I to mai tau whatoanga o lo iai se to mai tau whasoatu e saina. Ia mai se fo I le tātou matanga luenga. Al soifua maloina. O oktopa le tau sanga nei e whamnatu I nei le 5 tau sanga. O le maftanga wawala lata a Samoa ma le malo seina. E le o se whainga paanga whato a whaia na nafi, po talatu na nafi, po ni nai tau sanga. O leva tau sanga. O whawai pea ma lo tātou wawai pea. I le fsoswani malosi mai. O le nei atunuu wanga le lei o seina. O le mau a tātou I tātou wawai I nei malo. O fausia lato whainga malo I whainga whakomnisi. O tangata fo I e pei folinga I le lotu. A o le alofa. O tau silisila I le alofa I a Samoa. Te leo whale mai, te leo whale aonga. Te leo me whai ai mai se so swani fo mai. Ma to mai ese. O leva na whasoa mai ele malo seina. O lona winga. Tātou te le ma whai o na tātou tali esea. Nei to mai ese. O whasoa mai ele malo. Whaftai tele I le whainga malo. E mai se le malo seina. Ia mo le amana ia. Masalo ele na paune il malanga mai fo mai fapto nei sa faia masalo ato manatu ile tatu le mai foi ya ve ma minsta sa tu ina mai le so swani fapea le sa faia papa ile morto le fakasai papa le sa ia foi la tosa ko mai ina ia faso mai le foi mo wal tatu avnoa ma le fainga pa anga de tatu tu malo masaina ele motu. Mai sa te talo pea iai. Ina ia aua ne I misi vai singano lua. Ele lato lisi yasi ma whaawau. I tausanga uma e o ono o mai ai fesoa swani. Le fionga valasi lua pito whanua to onga manga ta fito sele o ia o le minstao le soifua malolo ina. O le masi atu I savai o fo mai mai seina sa malanga I foi. Ma le ampasa o lea malo I do tātu utanuu. Na te mori mawina lea ngā luenga mawano ai, ona sila inisio o nanga tau soifua maloloina, o loo mana o mi ai se fesoa swani. O mai ala whaaso na whaatino ai ele vaenga me le malo Amerika, e tā ua le Nevada National Guard, se awa onga mo nisio tangata whai ngā luenga o le pulenga o wafu mataulanga, e whaatatau lea le puipuia malu o wafu mai ngā yo inga sori tū la fono, e ala I lungo feso te inga whaona ponei po le cyber security. O se awa onga na fitu wha iei ofisa sinia mai lea tautua le malo, masui le Nevada National Guards, ina ia mawhai o na malu le puipuia le leo tātou wafu mai ia ngā yo inga, aia mai se o le tau fiai o le sao mai le atunu o ni whainga sori tū la fono, e lamati ai le saunga le mua o tātou wafu. O le Nevada National Guard, wa mai a wha mautu o na so tanga ma Samoa, feso swani mai ai le puipui o le saunga le mua o tātou wafu, o feso swani I teimi o mala whale natura, wha pia por kalame e tāpena pena ai e tali atu, ini whalame lave whafo sei. Wai luma nei o le whaamasinonga maua lunga le atunuu, le tālo sanga ua toi apidi ai le whaai unga le whaamasinonga whaai tū malo, le ana tali ai le tālo sanga alo ia leo leo, ina ia whaata oto ni ai inga I tatala I tua,
le sui fai pule o ngā ngai whamaunga tolu, o le tai o le vanga wha upu whai o le wha tua i le tua Samoa ua tasi, le sunga la audi le ua tea pola tai vau fosi Schmidt. O le vai o sune ida vala ua i lea tāro sanga i ne ia toa ilo ai ai inga le tu ina mai, e ala i se wha unga le tamai tai wha masino o le wha masino ngā whai tu malo, le fio ngā talasa a toa sa anga, le ua tau fia i le tu si folau o la auli, saini de ofisio leo, ma tau fia le toe wha o ngā fiso ta inga wha o na ponei le social media, o whau tu eina fo i le sui whai pule tau fi le tau ma whai e fiso ta iatu, i mori maua leo. O ai inga nei e mafua mai mori anga lo tua i ai le sunga la auli, le ua ia te ena. O le vai o se fau e au mai eise finangalo le wha masinonga mawalunga, i se aso e ilo ai lea talo sanga a pili. Au whanga soro pea ngā luenga le whalapitonga le malosi tau e le tise, e fo ia whale tonu na motu si ai lea au nanga lo tātou motu atoa uponu. O le ua whailo mai le whalapitonga i le fianfio le sorulo le vaso nei, e te tau na mai ale toso ina uwaia e le tise malolosi i le vai aso nei lama. O le whausia ino le leina e le tise mai si usenga i furu o sou, e ui atu le malai taalo i tuana i mato, ua mai a se vaenga tele o lea leina, o lo toso i lunga o pou, lea lo o ui atu i le tele si usenga anga i atu, i le malai tapolo i tuana i mato. O lo wha aua wai le wha mamaina ma ave ese la au o lo a fiai le leina malosi. Na lolo wale tau le amatanga o le nei vai aso, ma wha mua ai le saunga le mua le ufai ngā ruenga, e peo na wha iloa le wha lap tonga. Ai o le toi le lei mai o le tau, ua wha aua wai ma le fuafuanga e te tau na mai a i le vai aso nei. Wa ave ai le wha amtai e le pulenga o le malosi tau e le tise lo tātu utanuu, i le ono sai ma le lango i lātu tau mawhainga, ina ia wha mautu lana tautua mō tangata uma. O talai o le nei aso, soifua. Talofa, this is Pat Lamb. Talofa lava o a Lapi Mariner, mau pelo li tio. I le Radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. Taile tunur fata simali tara pukalamel nei taimi o le Taeao le vainga i lunga o le awala e tele vainga o fai sipoloka le nei vainga o le Taeao tātou au tāpale se ala lo fai to o mali taima lava le on sa i lunga la wala tātou lo o malanga mai sifo fai a sipoloka la i titi tātou lo malanga mai sifo te lo vainga pitu sini na pisi i lunga le highways furuono nei taima le Taeao le va Westgate Maroya Road whapena fo Lincoln Road whiorolo le va o te ara 2 Morose Bank nei taimara Taeao ia koe poloka mai leo Poncha Varia ngai Western Springs whaasola tuai tali taulanga i o Kilani i lunga State Highways furono malanga mai leo mai sifo whapena fo le va ku meuma whenua pai whaisi poloka nei taimara Taeao Highways furuvalu malanga mai Green Height whaisi poloka lai titi fo nei taimara Taeao Tātola malanga mai North Shore i le Northern Motorway City Bound wawai atu pasi mai Albany whaasola mai Rosedale Wairau Valley, Takapuna, Whaisiporo Karani, Taimara Taeao, Whiolola Lunga la Wala Papa, anga i Shirley Beach Road off-ramp, anga Jaulanga i Kilani, Whiolola mai le nei Taimara Taeao, Tātola malanga tu nei i Saute, City Bound o le State Highway 1, kau Whiolola mangi kaiao, lai flow le lei lava le whaasola mai o i Papakura, Takanini, Manurewa, Manukau, pasiatu te irirangi, te loranga le on-ramp East Tamaki on-ramp. Pasola tuai Highbrook, ma tip top corner. La Whaisipolo kona nei tamara Taeao. Pasiatu loia Mount Wellington on-ramp. Ia flow di leila fo i pasola tuai Green Lane New Market. Mo tato o leilunga o le State Highway 1. Angal taulanga ia Kilani. State Highway Luose Fulu. Ka poloka la kiki le off mai or Fulu na le Tano. Pasola mai Mayora Road. La flow di le mai Whiolola fo Dominion Road on-ramp. Le nei tamara Taeao. Na paul banga le tepa vajo poloka o le va o Here's Bara ngati malava a min le awala la papa i on hanga pasi mai la awala la papa flow delay na foi o kele malanga malava lele luas furu a fuka ko poloka the southbound of the State Highway luas furu ele pasi mai o Lamby Drive fasola to Rainbow's End ia male link o le luas furu anga i le Highway 1 le anga i saute so va nga na awala telefo isi va nga awala i tua Whaisipoloka nei taimara Taeao langa o leo tau whaiusu umala tino i ngā ruenga ia whapena fo i nei mātua o mori tamaiti la o ngā nei taimara Taeao sanga de mofe maranga ingal nei aso
stai le tu la fona lunga wala fa mon mone. Talofa Samoa o Jerome Gray le nei. Pe o ti e lau ta vale po e whaafonga mai i lo maota. Ia tu pele ni lo lau le tio le 15 a mo. Radio Samoa, numera tasi i New Zealand. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. Sfortolo lo tele to la valo mai ngala ta mai nei le talo le tau lua se fun mar fa ile ve vela le Samoa o tele valu Samoa nei tempo de Taeao fa talo fa tu pa angal tara proklame so se mai ngala tino lo to fa fonga mai malo la versi fo maruia. Tu mau winga langi le le tau ni so vai ngo Samoa tu mau fol pa o timu ni so vai ngala tino tu mau fo le tolu se fulu angal tolu futasi degrees Celsius mo ngala ve vela le Samoa le so. Lua se fulma leono ilona mawalalo leo te maua ma mata ia le fono uso parmene la tino i Samoa alo fa mai le tua ilon file mo te ina ia le fono uso la tino nei Taeao ia ma awone ngalo lo fa salawina ole afa salawina ilunga o le ala anta YouTube ale Radio Samoa ia wa fo mai mo le tino iso se tafa o le nei foi kilope ile papa ya tutulango ile tau i Australia fa tano fa tu panga o malava tano proklame so semang Australia nei time le Taeao ma lo la por se fu manuia fa si maru do e ku sale le ken brani mau ki langi ni sfutasi lo el malu lu nei ba ngor Taeao a o la oli was sulu ma te ko fira la onga vevela ile o le lo se fu malu lona maulunga se fu lona maulalo mo tanto ile lo mo in Canberra se i bave ano titilo tu i vaenga le faisia o a fie le cyclone Alfred a Brisbane ma lo se fomri nei Taeao faisi vela mo e mo to los fu lua nei te mo Taeao o la fa solo ne malo sit savili e pa o fo timu mo o to los fu mo le mo ngo de vela los fu lua no mo lalo le so matua lena mai nei tala le ngana Britania o nei sa va pea e le belgelo vaenga Queensland le fa cyclone Alfred leo delay le titi o Taeao o te lo Taeao fa solo la stonai leo fa pe ono le vela to ya tarsia o delay madwa ko le fa sisi ngu mamau e leo no foi nisi ina ya sango le mutato uma e Queensland pe ona ya sini Australia ma lo si fo manuia lo sfuro le ma fan ona era ne vango Taeao wala fa solo na awa pa una wanga ni so temi lo fitu le morunga le vela le ea ya mutato lo ala sini Australia e le tele vango Melbourne le mana el Malu mai le vango Taeao full valu Malu era ne vango Taeao la fa solo na awa le tau los full lima al morunga na le vela mo Melbourne e le yaso va va tu Perth Australia fa si vela tele le ea mo to full viva ilona morunga la sur mata mo fiele la fa solo na awa lang de le tau Adelaide los moraiva le morunga le vela fa mo wine le so Hobart full viva morunga Malu le ea awa le tau fa solo na awa pa o timo jela vango Darwin todos full fa ona morunga le vela o le tele na vango Australia male tulango ile tau mo tatou ile le foi astofi wa tatu o ria foi mai le talo le tau no fanga fa salanga Radio Samoa tama ki makaurau tu mau winga langi le le tau le so fa yasi maru lu le Taeao se furu lu lo tu mau wele maru lu le vango Taeao fa ya tu okko se manga yo se sulo le laso le o ia o winga na tau le so atoa lo so tasi morunga ma fana fa mawina mo okilani ne ya so tasi lona ma wala lo Taeao pe aulia wala va son langi le fo le tau lang le le sto na ya so sa fa na hoda so fu so lu so lulu ora na va ya so o luma na ya tu o fa monga na la va tau ne taimi o le Taeao ua loa le tautua le Pacific Finance i nonga tupe mo so se wha moe maliu fai puiponga a so whanau sa whai whai ngā balononga ba so se wha lawe apa laine lo le Pacific Finance.co.nz pe bala au le oval sa lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hafe tala e lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz a tasi le tulai whatali e se tali e iai ai inga whabitoa pala au lo le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu whawha lua fitu oval se lau fitu whawha lua fitu Whawhangona tino wa whanonglongo ia tāru talama Samoa nei fo Taeao whaua whaina MC e tue whaasalawina moe pēr tāle tu lai se furu mare lua le olu le so mare fitu po ana nei taurungo tāru talama Samoa nei wea solo tāle valu e le Taeao a Taeao ia o nei vaengana nā pio na lipitia mai Samoa e le nei fo i Taeao whau male nei astofi whawhtai fsoswani le ngatu Australia ia whapena fo i Saina ia o nei fsoswani o lo o maua ia
tūlanga e manu iai a whio anga, ia whapena fo i whalapa tonga mai se o tātou whanmai, ia pena il mo tele sana whai manisi o whio anga, ia whawhitai nei fo i atunu uleanga le lei, ma ngaia, le na fisoswani, na an whapnatu le atunu ule afoleiva le o tau mau ai a matale whanausu, pāne mene le atunu ule nei aso, te loa tele vaenga lo tulita ia tātou po whio leanga iai, ia tūlanga i o nisi o lafo sa whapena ana tu e whasol mori tua e le whanausu le tunu i le amatanga mai o nei vai aso la taru di tilo o po whia anga iai ia vaenga umape a usul whanau pāne mene Samoa e le afoleiva e le taho nei na on tu e whamanatu e whasal laudunga le YouTube a le Radio Samoa ia wafo mai mo mai le tunu i so se tafa o le nei fo i kilope tu tu Radio Samoa swari mai betola mo man po kalame malu le Taeao a fa le valu nei le Taeao o le amole vano tala no toile ta tu po kalame malu le Taeao e le director o le tatu wata lau loa le nei fo i vai teima tu sango tatu i eitina so le songa ya Miki Mangasiva o le director o le film o le movie Tina le o tele fasalawina e whaletifanga i tono o Kilani Manipsila atoa o le atala noi le prokalame e le afa o le valu i le Taeao nei. Ai, usimana hoa whonga o tātou mawha Samoa o le nei fo i Taeao. E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua i lona si o mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Ua tātā pola le to e lau. O le to e lau o le matangi. E mawhai o na langi le lei ma la Samoa. Ai a o lava fo'i na angi ma losi le matangi lea, o na whea sua iai lea o pola o maota malawa. E po ngai mai o na ua ta o tolua matangi, ia pevili ngia fo i matangi, o upu e whaatusa i whaafati ata mai, ma ua tau mawhai e le peti le file mu, ma le nofo le leo tangata. E ta tau o na tātou iloa, e mafua o na tātā pola le toe lau, i nisi o taimi, o na ua tā o tolua ma se isi matangi vale, o fina ngalo, e ese. E whapenale o langa awa e maua ma seinga o ainga pe a tau mia i le loto vale ma le manatu whapito. O le mea lea, e te tau ai o na ve ese winga le manuia a e sa ili le whialo fani e maua ai le fia. Ua tātā pola le toe lau. Manuia lau whaasausaunga. Let's
Ua matango fia mo ia mawhaafifianga i o kai au sole e foi whaamuni ako whaamoku ko whaafifianga langa le iska ko pokalambia muli mo ako saungi mai kai au ia lelei o le afianga sale longa o lato pespesenga whaalanga no na poina tu sanga lua fe malfa mai e tātou mau whaasabora ni foi tae au tautua mo rewere sa mos wali mai vatoru amo luas fu me whaala o te aile tu la e valu whea si a war Grace ia tae amuria. Good morning, my friend. We are to a late Taeao. If we men Malu to late Taeao for my or an oi, it is a Tassi mare, it is a Tassi mare, is our way. Na ona ia ngā oi, ma fasin wha umatia ua o sau. Ina ia rātou, maua leola, ia maua tidi ia i lava, o au le reo ma moere lei. E tu watu e le leo ma moe le lei o lona ola mo ma moe amen le femen fama doshi mo tato friend e tolu ame e tolu ame sa usa tangi e toma fai alifene alifene la ne fai me ya te tato le fai mai la fai mai la le mau friend e tolu me o le ngaoi fasi fa umati ari friend na tolu ame sa tangi fe me ia te tato o le nga oi fasi fa umati tato lola le asoni na saure tue e sau ire tu ina I tato maule le ola ari friend na saure tu ina I tato maule ola le ngata ina maule ola ia mawa tili mawa tili ai lava mai do le mai vai ngamun foi mai wa o le leo ma moe le e tu watu e le leo ma moe le o lona ola mo ma moe ni wingali friend o le tuole o le leo ma moe le to wola nei Jesus to motino fai le tu mota leo ma moe le yeri friend na tai nei ta oia neve yaso friend to mauna mo ta to nei Taeao ni tele tuale to moto ka place ngala friend ne so fa
tolu amo. Radio Samoa. Kasilima i Vokuru Amo. If you feel on a rental se fala wilo antula na fabitoa molema sino February mamati. E losful posene wa pa uma ula lo ile tongi pe antolu waso pe silia tu foil e te faonga ina i so se ta vale. Mamba wailo avdo ile se ie afeta la Samoa ile fai unga o le basina. E ma fai ora pikile ta vale mai le malava lele faleolo polo tanto ofisa au tu ia fua. Pe momoli o te foil faletali malo o lo e fa mautuai. Ai nga fabitoa. O lo ia tanto insurance te fili mai ina nei tupu se whalavelave ai olo o iai le wha ma avenga. Mara tu olo iai le tanto account i New Zealand pe lafo sa fo i le moana e wha o ngā i le Pacific Easy pe wha o ngā fo i lau credit card e wha atino i le tongi no lo sa. Mori si wha mtalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasi onono pe asi le tanto Facebook o le Moana Rentals po le upinga ta wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o lau paanga e taitoloina oe a o e malanga asi i Samoa. Talofa o Salmasinga fale lua team Toyolo o le loia Samoa. Fabitoa la o nanga I mta uputau immigration pepa malanga tangata overstayers so stoinga visa. Apena foi le taxation por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu fal tu la fono I Samoa. Faman mole vidi mai numera o iva luo nono o tasi luolua. O iva luo nono o tasi luolua faftai. O le ago nanga le sebe mawai o lo ananga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga sleepwell, seti no foa, pusa aisa ma o loea o ngā I leo mukuka. Maua foi o lotu aisa, vai tau mawha maisi. Tutongi I nei New Zealand e piki alo a ingai Samoa. Fapso tai mai le Facebook po le Instagram ale Sapa Pia Samoa, pe emaili mai I le buy@sab.ws. Sab, lau fale o loa numero tasi I Samoa. Taraflava o David Tua le nei, olo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima I Vatolu Amo, Samoa I Manuia le nei aso. Ia whaamanuia pēle atua, I lo uto waso whaapitoa tina. Tina umalavo Samoa I lalolami atoa, manuia lava lo uto waso. Manuia tēle na sa tina. Happy Mother's Day! Se au maya o upu o leola e malo si ale aina o e tina le sui va aia o le atua tina o nei o fa ai longai le aso fa atutomo o ena e fa amana tuai e sili o lea uma Sina aulelei ngawa Sina miolelei Sina Samoa Sina aulelei ngawa Sina miolelei Sina Samoa Sina oi maota ngase matutonu o aina ya lo pale tua ia mawa lo soiua Sina foi o mapatia I maputanga o vala alo paanga e silo na momoli mo o Elena Sina aulelei
Sina aulelei ngawa Sina miolelei Sina Samoa Sina wasili oi Oche alo vayate oi mai leta ele Olo ulo toe Olo uola oi Olo upatu oi Sina uma o Samoa Sina aulelei ngawa Sina miolelei Sina o Samoa Sina aulelei ngawa Sina miolelei Sina o Samoa Sina wasili oi Oche alo vayate oi mai leta ele Olo ulo toe Olo uola oi Olo upatu oi Sina uma o Samoa Sina aulelei ngawa Sina miolelei Sina o Samoa Sina aulelei ngawa Sina miolelei Sina o Samoa Sina aulelei ngawa Sina miolelei Sina o Samoa Samoa penina lava oil pese mai apuni ele nei Taeao to more with Samoa fulima eva tolwa mo no to luas ful minuto lo to tale le tula eva to pona minuto lo to le manu le Taeao to tele o wo mapa anga tele no ia wo uma ona mai mo ile ata tina
tofu ala tau malangona, nisi fa mai iwa malingi roi mata, le taimi o le ata, te le lopo ani vaenga o le ata, o na malingi o lato roi mata, o isi mkua hafi e fia. So, mo tātou le nei Taeao, let's hear o le tangata tu whatasia, le alo Samoan tu whatasia, the whole script, ma le ata ato o tina whatasimarisunga ia Miki Mangasiva, or the director o le ata tina Miki, whaftena vauso mo le taimi le nei Taeao. Thank you, welcome to the show, Viso. Malu, thank you for having me. How are you, brother? I'm very well, thank you. It's been an exciting time releasing the movie, so we're very thankful and we're very happy we finally got it out. Wow, okay. So how long did it take you to write the script? Probably took about 3 or 4 years to write the script. So it took a long time of development, and then it took probably another 3 years. Wow. To finish completely making the film. So sort of 6 or 7 years all up. So a long time of commitment trying to get the film made. Yeah, okay. Let's talk about the name you named the film, Tina. What is behind the name of the film? Well, you know, as all Samoans know, Tinas are a very important part of our lives. Yeah. They're our leaders, they're our mentors, they're our guardians, and they're also our teachers. They're the ones who nurture us all through our youth and inspire us and teach us how to, stand on our own 2 feet. So I wanted to do a movie that paid tribute to that, but it's also the symbolic name, Tina, and what that means. In our community and what it can mean for other communities if we just embraced the love and the care that our mothers have inspired all of us, and they've done that quietly in the background, and I think that our character in our movie does that quietly in the background as well. She inspires a new generation. Right. Okay, Mickey, tell us, there are some challenging themes that surround the film, like loss, suicide. What made you, what made you or gave you the spark to talk about these themes? Well, I think it's a challenge that we all go through. And, the movie does touch on a lot of those themes. But if I'm honest, it's just what we go through in life, isn't it? Especially, true, yeah. I'm coming to the age now, I'm in my 40s, going into my 50s now, and no one sort of told me in and around that time, your parents start to get sick. Right. Your siblings and your friends all start to show signs of challenges that they have to face. And so there's a lot of us, myself included, who go through all of this stuff all at one time. Yeah. It's not like it used to be when we were protected when we were younger from seeing all of this stuff. And now I'm in an age now where, I have brothers, I have friends and cousins who go through depression, have been through the issues of mental health and challenges. And then I also have parents who are going through health challenges. So we all have these in our lives now. It's not unusual that we have multiple things in our lives that we have to face. And that's just reflected in the film. So there are lots of those themes in the film, but I think we all go through them. O aisa support Malu sia te oe I le tongwhainga mai o le script ma le tuwhatasinga o le ata. Where did you get the support from? Your parents, your brothers, the whānau? Where did you get the support from? Everybody, you know, we are a tight-knit family. So it's important that your home really supports you, especially when you go on a journey this long and you don't get paid or any money while you're doing it. So you need the support of your family. My parents and my brothers and my partner and my son, all of the family chimed in at some place to either give me encouragement or ideas or support during that time. So everybody chimed in. Yeah.
Okay, Mickey, I didn't have time for it. I will very soon, but what I'm trying to say, I mean, tele o wo mainga o umana matamata tofu umana to malangona fia o langona o nisina tutulu pe tangil taimaleata for lele. So, for the parents and the young ones, what is in there? For our parents, there is values that they know well, that they brought us up in. So I think they'll enjoy the movie because they'll recognize a lot of our traditional values there that I've tried to put into the movie. And there's also a lot of music for them to enjoy that they wouldn't have seen before. For our younger audiences, there's a bit of comedy in there. Hopefully they can enjoy and sing along to some of the music they know well. And then there's just strong messages of hope afterwards coming out of the thing. I hope everybody can be proud of it. You know, we've tried to make it a film for everyone. And we've tried to also put in some of our traditional values that they recognize, and hopefully they'll enjoy the journey once they watch the movie. Okay, so Mickey, what do you hope Tina can give to all of our Samoan community, Pacific community, younger generation, and our Tina and our Tama? For our older generation, I hope they can be proud of what we're doing and the sacrifices that they made to raise us in this country. For our younger generation, I hope it opens doors. You know, it's really, really difficult to make these movies, and especially to get them funded. You know, not many organizations will fund fully traditional stories. And so what I'm trying to do is create a pathway so that they can look at our stories more, and that they can see that not only our people will watch these, but everybody will watch these, so that they can fund more and more stories for the next generation and the younger people who come after me, to give them a pathway to make these stories, because I think we are good traditional storytellers, and people will enjoy our stories. Okay, Mickey, to tele of friends and whanau, you know, fia yalanto e pese Samoa tono leanta the culture buying for pena. Why did you think it wanted to fantasy buying a pese Samoa, Pacifica, and the culture in tono movie? Tina. Well, I mean, I grew, you know, I enjoy that music. I grew up with that music, and I wanted to. And I wanted to hear that in a movie and showcase that in a movie. And I've been so thrilled to see videos and hear stories about all our older generation going along, being in the movie theater and singing all the peses while it's on in the movie. And I've seen videos of our elders dancing in the aisles and celebrating the songs that they know well. So, you know, I enjoy listening to it, and I hope everybody else can enjoy hearing it up on the big screen, because it's very rare that we get that opportunity. Okay, Mickey, I'm aware that Mother's Day is not far away from today. For all the Tina of Yatunu, what's your encouragement for them? Go and watch the movie and learn from it. Well, I think I would never try and teach my mum anything, so I won't try and teach our mothers. But I will say that hopefully you can go and enjoy it, have a laugh, have a good cry, and get your kids to spoil you. Get them to get you some ice cream and some popcorn, look after you, take you to a movie, and then really spoil you on that day. Okay. Well, talking about the young ones, Mickey, and even our Matua, our Tama and Tina, if they want to get into the film industry, there should be nothing holding you back. You just go and do it. There are so many avenues to get into the film industry now. Our kids now, they shoot everything on their phones. They are already filmmakers. So
begin there, and then there's lots of other avenues like working on set, find people you know, connect. I started at the bottom. I just made coffees and I made food for people, and I went and kept on doing that and pursued it. So there's lots of different avenues. There's film schools now that they can go to, and just be persistent, be passionate, keep going. You can do it. I did it, so I encourage our youth to be fearless when they do it. Right. Okay, before I let you go, what's next? Is this a movie in French? Oh, I would love to shoot a movie in Samoa. Yeah? That would be That would be nice. yes. Yeah, that would be That nice. would be really nice. Yeah, I would love to come back and shoot a story based in Samoa, and really showcase the homeland and the people, and just keep getting our stories out there, keep highlighting the strength of who we are as a culture, who we are as a people, and just continuously try and get that fly that Samoan flag internationally. Okay, Mickey Magasiva from all of us here in Radio Samoa, Whawhetai Tele Lava, congratulations, well done uso. Whawhetai Tele mo te mil nei Taeao. Whawhetai Lava. So kaya Mickey Magasiva, director o le Atatina. E te maua is cinema all around New Zealand. Ma na ile story behind le Atatina. Piana tana noi le Taeao. Toi Malu, le ipa. Sala
la ia ma e toe totongi la usala Keu vai angi sua lo tina pele wo mai male tai me fa mai ai le malu le Taeao le nei Taeao vai le ata ma tango fie tina e te maua mai moa i so se fale ti fanga i Aukilani ma so se vai ngā New Zealand salva ma se mino ma telefou e ngā Samoa pe ata le iwa le tau nei tu atu whailo tar whasa longa le sunga tia whailo tus tia ma le pokalame fifia mai wan fa wa wina tu already Samoa mo mo nei taimi fa te tere lau te talo mo riel nei aso te vai meni lau au na soi fua mai mo le mea O te whiawhia e whaawhelo i atu i le nei fo i Taeao Malu le soifua manuia, alo mai o Talala Radio Samoa. I tala tomua, mu le scrap metal le papakura i Aukilani ana nafi ma na vave o na tinei e le tinei mua na po. Se fulu lima ta vale fui mu na tau mawhaia le mu le nei le whiawhia na nafi. Ma o lea fo ina lapa ta i ai ngā no nofo lata ane e tā puni wha malama ma whaitoto au fale, ma tau ma mau ma le nofuanga wa mu. E le ngata i sui o le tinei mua o lea fo ina iai ma leo ma e le i whai ngō fie, o na o lea nā tili sa sao i pa o ta vale ma tino ta vale. Tu ufa atasia talo Taeao, o lo ufa awau beso e suenga i le mafua anga o le nei mu. To e tolo po fo ila fono tanga le minister wa onga Erica Stanford, Malona Sui, David Seymour, le e tala noi nai le polo kalame o lo ufa iai mea aia whanau wa onga. O le asalua le ana mua ta o e whailua iai. Ma to e tu uma iai ana nafi wha a fiafi peitai e le i mawhai o na wha atau nuina.
Fai mai na minista wa onga, ona o lea avele wha amua mua le polo kalame lava le nei olo o fai ai mea ai o whana wa onga. O lea watu e wa ava ai ai e whailoa ai I se taimi vave. Ai mai a Seymour lea e mamafa I ai le polo kalame lava le nei, o se vai aso pisi tele le nei vai aso ma e le whaapea o le a le whailoa ai, o lea lava I tau mawhai atu I ai. E o mai le taime tu ufa ata siei talo Taeao e le ito e wha ailoa ina mai po o a whea lea ua tolo I ai, le nei whailoa inga. Ua wha te ia le to o tele I le sao o le tala, ua wha ma vai le kua vana o le whalitupe tu to tonu, e au noa ma se wha ma lamanga o le mafuanga. O le aso tolu tasi o le masina le nei lea ua wha ailoa mai e aloa I ai le wha ma vai ngal kua vana, ma ua vave wha ma vai to e tolu tausanga, umalana kone karate. O Adrian Ora o lea fo iwa ave maona so malolo I le taimi nei lava ma e le to e fo I mai I lana ngā luenga. O le taimi lava na sa waila wha asili silanga le nei ana nafi I le awauli, na alo I ai fo I ma le sui tūlang o le sui kovana I a Christian Hawke's Bay e wha awa wina tiu te o le kovana. E le imanuia tau ma whai ngā tūsitala na nafi e whesiling I le minista o tupe Nicola West wha apea isi sui o le maota I le mafu anga o le vave wha ma vai o oe. Ai mai le wha atono o le komiti wha afoe o le whaletupe le po ana po, wa wha amawai or o na o nisi o ana ia lava mafu anga. Wha iwa tu I tala mai au se tālia, le ai ni a onga I le so, vave tapuni pisinisi ma o whautuaina tangata o lo ono nofo I nofo anga I ma walunga le lamatia e o ese nei loa. O whaatonunga nei matape nanga wa au mai mo le whaitau miliona o tangata Queenie Selani a o whaatali ai le wha losi o Alfred I le awhiawhia nā nei. O savini malolosi malolonga leolo o lapata I ai sau te isasae o le stete, ma o le sofo I wa amata tāpuni ai nisi o awala. Whaapewhe malanga inga lautele leo u whaamuta. E o mai ana pōwo o I le fitu se fulu no fuanga wa mai atapena mo a inga nei, wa le saunga le mule no nofo pea I o lato fale. A fua I ala matangi ma reporti watu ina mai, o loo fua e o atu I le lua se fulu afe fale o le a afia I lo longa, ma o le afo I waiai nisi o fautuaina le vave tāpena ese. O ananafi le ana tapena e seitangata mā tutua, mai nisi o no fuanga o loo wha amautu wai o na o le maualunga o le lamatia. O le afia ai Alfred o Queen Selani, wha ato e sau leo se a whai le stete talu mai, le a feiva se lau fitu wha. O Telefonala Radio Samoa, manuia le nei tau. Ua mawhai an au ina atu le tala o le tau I aso taitasi o na o le langolango mai a le Pacific Finance Limited.